di dwumadi DJ Holy arende kwa o ye producer ye friend of Mr. Obobi Kofi Obobi aka akokwa me homete they say the abranti ne homete pa ohuna tunsa home yensiso ono ye producer enti ye besese obeje brani adaje na wakan ho kosi anopa no nkron yenim wapede yenim ne ope enti anopa ya bai wapede nko na ye ba baye ede amo anopa yi efremi Kumi Kasa yenko yenim eya na anopa bia ye ba ye di nkranhye sem ne mu odani bia ena ya na ye de ebrewo nkranhye sem ne mu odani bia anopa bia ye hye maximum ni djumadi ase anti ene kwan bia so ye be ne sa na ye ma me ba kwa ye na manfo ta bisa na se me muso mani gine nkomodie ho pa aye Reverend Saradanso ena no pay ye ne Reverend Saradanso e betwetwe nkomo na ni nkranhye sem na futu sem owo edema Ghana fo nyina ne Max FM atie fo nyina no de ama no pay ye nkwa hamane so e yede Reverend Saradanso e ba betwetwe nkomo mom ya no party enka ye mo achi o mine be ma anofai me jo so papa mine akofi e ba so ho ye Yehu adom me ho ye pa na wo so e de radiaste yes ye ho ye papa akonya kesi rade dia maye anofai ene se ye nyina ye tiase yidi se nyani pa nyina na nya ne se na so nya ya tiase fo no ye fast da merade esanse oni ye de ye papa ami yo mami wadaro ma yenti we yo anofai mini ebe ma me da se pa edu eye ukuada na etimi eba fidie so ya na me hwa me ho esane se me se ewade na moso aye bi papa anofai se ye ne Ghana fo enkasa yenche nkranhye semo afutu semo ewade di adom yen adofo mo ye denyame ase bebre o my Ghana it is true ene Master FM atiefo nyina ye denyame ase pe de odi ya bedru Ghana mine ye gina ye nu se ye bosumi fufuro mu March mu ne ye wo na ye dru sa bosumi mu a na adige se ba wo se o my Ghana ye ti baby na bedru baby adenti e na ye Ghana man aye bosumi soronko a awade nam na dikanfo so ede Ghana fa hudi emaye na ya di samre ya mini aba mama ye mu kompon ko fe yati ni en se enfichia bebebe yi se minimudi a na se yesua ya tene se samre die eye efie edi osia nkron 69 years ana Ghana edi na se obiti ase na wanya enfichia edi osia nkron 69 years na ke se oyobi a nani afi na dirimu do owoni mdie bebre maye bi say ahu say o man efisia di osian ko 69 years ayedi no sai na ye hihye ye ne ye tutuye etie ya ka o my Ghana mini abema na ye me a me kasa no pay ene me dofo a wutie sabre wote ka mu ana wote me ne anopay bisa hu say so die na wo baye ana die na waye ama aboa Ghana mpunso wa oda so eda okata so wo demu wonam babia wonam bia wote ye ne anopai ewo afidie kase so ede mpa na waye ede aboa oman Ghana aya raho kase se obi se me ya banjuma ani ti abanjuma de enye papa de enye maame de se de opabia na oye no obi se we enye we ka afidie we ye nyina ye de ase fa me ho adofo no bia ye oman ne dia no minu mi ni nyina ye dia adenti ade bia wo ye Ghana de no ma wani ko yenya ahopa masonko emfa ma oman Ghana esa se ye ni ba bia ko hwe ukosha bro kire sadien de ya busia ofie obasa ba wonchi Ghana ye dia nyina no man no ye dia eti wo se ye ni ku oman hu ni ye hwaso ye na emu ajapade nyina aye dia
ya shasu ye ni ye ni ye bo ho ban bo Ghana ho ban efiri bone ho bo Ghana ho ban efiri etitrasam ho o man enye 69 good years enye easy Beautiful celebration no enya weekend nkwa enya nko enya china nkwa na mo emre bia na wo se ye hu se Ghana ye nyina ye de antie be hwaso ye hwo man no so ye sa ade bi ye wo dia wo japade ye woni kuhu se de woni kuhu no Ghana so ye japade ayo man a ono awade ni nyansa ne nim de no wan fa ya mepie ba bia se Ghana ade ti na awade afa ya ko pie o man foforo so aha na ode ye be dua ye tie se ye ni ye na wachi mu ya kai Ghana medofo ade na wo se ye and some na wo se ye ka o man no mu sai na wo se ye nhihye o man no mu yan sama ye ka ye leaders ya can ni for ni die be ni ye de amma wo mu adofo no mo ano pay say wo ti mi ni wo ba bia mesro bebre say wo ba o man abada wa koma so ma o man emmen wo sɛnea wohwɛ wo yere so wɔ fie na wo pɛ sɛ bɔne da ka wo yere no sɛnea wohwɛ wo kuru ɛne wo mma so na wo pɛ sɛ bɔne da ka wo no sɛdeɛ wɔgyapadeɛ som wo bo no bɔmmɔdeɛ ma ɔman Ghana so ɛnsom wo bo na Awurade nam yɛn so ɔmfa amanɔnefoɔ ma wo ɔnam me ne omienu so ayɛ ɔman yie ɛfirihyia duosia 69 years ɛdeɛ ne ɛnya ɛhene ne yɛkɔ yɛne kyerɛ he obi ye Ghana yie na minim se Awurade adom onam yeso abema oman aye nhira na afoforo be fi baabi aba ama ne ye di ne won so aba be dibi yesere bebre ya ma anyofo ye aban djuma ye ankrankra djuma ya wo ye bia e ma afoforo benefit no mesere bebre se ma woni kohu fa wodi ewura mu ye ni nukura ma oman ne ye oman dia no ye ni ti ho na Ghana be ye sabe ati be ye awade na mo yanye so be ma Ghana be ye sabre wo ye Ghana ni na wo temene a ma woni nje wa ho so wo ye Ghana ni e san se awade na sumdue amma yen e wo man mu awade de asumdue amma yen wo man mu awade nye ye kese adwuma bia wo ye bia na awade to super fa nguso won sira won fa no adwuma so wo pon na afoforo be to bia awade esira so wo so akokko na awade esira so adwuma bia wo ye na nanu makuafo adwuma bia ye se bodi a adaje be boye awade esira ye no ye kese na omai Ghana anko na nim ensin ye hu na awade enye ye kese bebre anopai mi ne be ma awade esira mo adwuma pa mo ye Ghana mai mu ha so ye kai Ghana dia na aye master for adwuma kuorum mesira awade so omani ye kese afrifa abre na da bia fidie edu no na anodin awade nye ye kese no hira mo ni aba na kofia no pai matia mo ya me yam kese pa mo son for Reverend Sarah ana otene ka no pai awade hira mo no mana sunje ene mo tena e wo Yesu de mo amen yo mami ana pai da se ene unkura hyesem ne wafutu sem ade ama Ghana fo nyina no pai da se so me da pa me hira bebre enti yene Reverend Sarah danso ena twetwe nkomo ya na pai wa ma futu sema yede enantimu na otwemu nti ebesese betie na yetu ho anamo ede ama ye mame anapai ye danase ene ninkura hyesema ode ama yen yo Max FM 89.7.
Alright, Jamsiana pay and queer him na yankoshe and coma hodwa. Ababe piemu ewo omaimu na yemfa entwaso emfa emanti the beautiful grino aje na kongwa na pay and kona yebisa ne se na ho te san anopay green at se anopay me no nyame adom na nso e yehu adom ye ho ye nyame ase nyame ase weekend you akra me wo ho ka mbe fa me wo ha de ne mba fa me yakọ baby eden fa so bebre me emode on kan bone emode me mpe misika na sika ho dada oh pekakra bibi atimisi pekakra o ba no pa ne be ko jogging ba cho jogging de tie ya no ekwatenetene yapom tie wo kwatenetene yapom de atwe anwumire mesra wo ubebubu me koye jogging na mebubu anwumire adwuma bie no ametimi aye no kwa da ba mo apomuden no me de me metu exercise me nya bi da unya bi da me mentimi wani kura kire sana me hona musi ye me de wo ye wo de no nyanka no patu me feelings nko a na wo jigum na me ji wo me hona musa ba se me exercise a ji pensi de baba akokora ntem I foresee so baba akokora ntem ya me ya we ya chebusia foni na no ya no wa prepare ba ko de ato na ye hu se na ye be no ompemienu ba kwa ye se adwuma de ye hya ase a ede ba ko nye putupuru sa ye everyone ya komienu okay mate menya ne o suban de ye be hadwen musuma ate say usuban efe pa nti wo de enye nti akacha bi se be hadwen no ho wo de enye all right you know ayo abusiafo ye chacha obibi ya da no pe ye ko ye di ma ne ye frase ewo ye local news no emu ye wo city newsroom ewa ha say sa enso ene wo joy news enso ewa ha ebiemu nso so ye wo eye graphic online ena ye sign so ewo joy business ene ade ewa ha say nti ene de yaboni nyina bede ya ye besani mu ede ama yetiefo nsem a ekọ ahim edi ade ncheche ewo my Ghana mu ene amanfoforo so nsem nyina no ena yede eba besom eye yetiefo nti ye hyase de a na ye hyase ewo ye local news ni mu ena city newsroom ena ede aba wo kyerɛ sɛ wɔsoafo a wɔhwɛ amonane ho ensem so onumonyamfo Samuel Okudjeto Ablakwa ena wode atodwa wo kyerɛ sɛ ɛya Middle East entokwa ene awudi a ekoso se meka Middle East na kyerɛ ne nyinaa ɛyɛ Iran ene Israel ena afei nso so no US enkambo ne Israel akambo mu akwakoto ɛyɛ bomb akwakoto Iran for asase so no wo kyerɛ sɛ enipa ewuwu ye nam so ema won supreme leader kra efa mu ehwere ne nkwa no Ghana ni bia wo ka Ghana ni bia ne hono mu a wo ka ho a wapira anase wahwere ne nkwa ewo mu wensu joy news a wono so ekire se aban no ebomoden aye enhyehyeye ne ensiesie sade ebeye a wode ebeje yanyinam ahoden ho enkanea esi honomo na eseyi yate wo my Ghana mu se oh se ekrem se dum so eye aba wonom ekire se eyade se wonom eye ensakireye papa ewo yanyinam ahoden enkanea ho ensem sade ebeye a sa ensem no nso so eto obetumi etwa ni nyina enam eye Middle East nsensem ya ekoso ewo hu wei aye enra by election empanimfo ekotoyi ewo eye ayawaso East no eno ena eneyi city newsroom ede ababeto dwa wo kyerɛ sɛ ewie akyire no Baba Jamal ena wawene anase wafa abanwa no a wo gina mu sɛ osoafo ewo ayawaso East ede ama wonum ewo emrahye bedwefie city newsroom ene de ewe nsoso aba
we say ukopie mu ewo eye central region na chese emfimfini mantam ni mu city newsroom na esen bo amane we wo kire say teacher ni bi ana ochechefo ni bi na afensu kua ni bi wonu nyina atwa nananu ewo nsie do ewo central region kro no a na we enye baabi faako se eye nkran ha ebia ene we esi wo ebia odoko na we so aba besi ewo kaso ada kaso mpo de nkankana ho na we akwakosi ewo bia be ebukum na ni nyina no wo me recording the same day aha enti teacher ni ne ekowu wo baabi faako baabi fufuro ena okuani no so kowu ewo baabi fufuro na ni nyina ensem no amanebo ne kire se eye dakoro ena yehu enipa mienu yi amu a kire se enipa bonfo bi ena abomoden a we kompo de suicide enye obi ne kum wo mo ankasa na age wonum ekra afiri wonum ensem we ni titiru asimfosu na esiye ye bowram ewo adwade ho ensem so sade eye entokwa apiemu ewo Iran ya emo no wo mo ewo Middle East no a wonum kire sei aboso kan dealers enso so de wonum adusem atodwa wo kire sei enya de sesa entokwa yi ene sa mente bi ho asi na awuwuwoi ebema wonum ato wonum eniema bumu oba enkra ha aboso kan eye bia ye tonton casper pass ene opeka ho etikura ubenya bi emu engine emu ka aso emu ka hwehwe ni nyina ubenya bi ewo honom wonum kire se enye sa abrei na wonum ebetoto wonum eniema esan entokwa asi ewo Iran Israel ene US entamu yenkopie mu ewo amanone ensem so na wei eye abibiman amanone ensem ukopie mu ewo oman Libya ade se slow way ekoso enye nne na chas ama hodo so etimi ka wonum hu bomu ne yakopie mu ewo Libya na wonum afa eye boat anase ubesi esubonto ehyen ensomushen na cheze ye de atware epo e de akwakopie mu ewo ebia Spain ana Italy ni nyina ene se wonum ekopa abrabo e de abo na wei enipa wei eti anye yie eye a ship anase ensubonto a wonum efaaye no edru ensuo ni mfimfini ya ewo amamienu entam no altamami ena afenso al-Rahman ya ni nyina ewo Libya entamu no ena boti ebo modin a chese eyese esenke anase eyese emem ewo ensuo nase a seseyi enipa bebro de ewo ho abomodin a asenke ekọ eyepo nase a we immigration ewo ho no mo ana menka ne se wo mo a wo mu eyi enipa marine for ewo honom so no aye ententem ehwese wonom ebetumi ayi enipa yi afiri eyepui mu a obia ho entumi enka Africa News edi eba wei eye amanane ho ensem sa enso na ukopie mu ewo eye Iran krono a sesei ade ese Russia ya wonum so ene Ukraine ena afeso so US etwene den no wonum so de kokobo ma eye Israel ene US aban no ye papa ni nyina ene se one foreign minister ewo ho kire se ya US akabom ene Israel enya aprapre na afenso wonum eko a wabomodin ehye Israel fo kutupa yes esia no one supreme leader wo hokra no Israelfo akun eye papa yi no ebetumi abomodin ama enkronkronkronkronkronkra wonum so eye arabfo no ebetumi aka ene Iran aka bomu ama wo mo ntokwa no emu atimi ahye kenapa wo mo nso so beye akodi akese a ye betumi de ato ahye eye Israel anase US eso yes esia no wonum so de kokobo ema US for pa se ade na wonum aso Israel asena wonum aye no eye ade se trigger eye aman fofora wonum so eye muslimi eman na so mo Arab eman na wo mo Iran aka bomu
akotia Israel and afei so US we Africa news and de buy ndi Kumi and someone me de buy no aha and ye DC you the beautiful green yada say emuni o hina be pese obabrobro so yemfa Iran and Israel die on say empempi no himfa as antefo na was you kasa we say ukuma mapem beba no ho when it comes to sa ntokwa semi ene ade enye na Israel ene Arab countries ni bi ntokwa ebe hyase ache yie papa na me nka de minim ne say US akwaye oman a ewiase nyina no hu ni say onu ne kita tumi no nka so obomoden a edwodwo aman mi ni nyina akoma se de be ya nka ntokwa bia ni ho a ebetumi asie ye be kai a free time Gaddafi time Libya eno so ye ko mu ayesi Israel for US ene hyase eba Osama bin Laden yesi eno so US ene hyase oba Saddam Hussein yesi US ene hyase enti sa de niam omuka so mu ye nipa bonfa na so mu ye Taliban foi according to the US sovereignty no omu ye Taliban efo no adan ena mompe kwan bi emphasis na anu ade ya yekoche Venezuela wonom so president adan na eba sa na wa mompe kwan bi emphasis na mo ne empanimfo enye enkasasie se de be ya sa ewuwu ne sa bombo atoto no se ekoba ne sa na de bia no niema we ekoba aya na empempi amayen ketu a wo mu depend on sa amayen we so no in terms of bia natural resources bi no sa amayen ketu no na eba be hunu amane ewo ho na ebie mu so no esa de basa ye ebeja sa oman no omodi sa asem no anase sa ene no ewo mu no na esa kwa de otan ebeto aman amienu entam enti senka mema dwen pa ne dia enka sa wuwo ene sa bombo atoto no all in the name of say ye nipa bonfo bi afiri ho no mo we mu rebels we mu Taliban we mu say no ehia and we've come far. Any kwanza sa niema we still a ekoso ewate asefo asase we so na yo kaka ye se na emrani kwa wie ya ntokwa besisi amama so ntokwa besisi amama so wo beti ni kurom wanka wo de ne de ne se wo se emani kurom emeye de awo pe ho no se mpo nso tena wo kurom anatena wo man mu bato ye wadwen se wo na wo ye ayi sa na wo ye we ya eba sa na anytime bia no asumdue ni asa ati asefo asase we so maybe hu ni say it's high time e was a wonum nyina ekabo mu na ntiase eye adwuma na ne wo bia edi ne lemu because ye mfa patapa ana ye mfa tintintinti enya ade ye nye ne sa o ye ne sa entwa yie eba ni say na say other Arab countries no so e ka se mo so mu di enuanom ebone enti ye nso ye ka bomu na ye ne mo aba be ko se de foreign minister ya wono nso so wo ayi ka ya Russia ka ya e wo se world war ebiem na yesan de ba no e pass mo se the weaker countries no na ba be hunu amane enti ye be sere mpanimfo wonom ehwe na ye mfa yie entu ye titiriw ene US mine no wonom na ehkere sesei eba na ewiase ahodi no tumi a wonom enekura enti se ebe ya wonom yebehu se wonom ewo tumi ni ade wonom fa wom tumi no so emfa emma asumdie emra enti Kumi me de me metumi aka fa ho am yo green and pay that say wa ba ya te ehun koma hodo aba be pie mo ba mu nti enko yanim yeda se pa Abusuya Max FM 89.7 Max Morning Dew na wasugusu a utie ye kwa anim a DJ Holy ye nante na ye mongum na 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 hewa yo yesu aye mi huni ya minka ojime free bon sampo chenyi nemu swama desanyi na mana ya mi mama ni awaye ya sida jom na metu injo sasidon
de chame de bama. Every day to be ne wonko. Naka wa mani ya mama sayate wonka. Eradiuye, oye mami dada. Eti Osasido, nyawaye Osasido. Yes, Osasido, nyawaye Osasido. Yes, Osasido. Bien can voye, can go for a radi. It's the mama yambo bien can voye, can go for nedi. Ah, fa de wuta, ni senkubo, bento sakamo, moveni na yeda. Atete me se bo photo from the day yo, moveni na yeda. Atete me se bo photo from the day yo, moveni na yeda. Oh yeah, yes, oh yeah. Max FM 89.7. Your friend Daddy Lumba, or friend and you Hosanna, or need the great temple, the year 2015, and Daddy Lumba, and the great ampon. The album Bonte and you Makumaku 10 and you Makumakudu and a war album no so. I know and a qualanchi was on them my year. Sika Bemu near Bemunino and come better Bonte said Daddy Lumba. FS Canina Odigu if you're a bagimu and I see Ampon. They say no uja for me yade. Enti mame fa we nkwohwe me hafa. Album no fa kobo shows na so je musika. Enkomo yi. Anye amponde. Besi ne wan pedadi lumba 7 da. The great temple. Max FM 89.7. HM says Sika Daddy Lumba fire 1 man pombino. 3.6 million Ghana cedis. 3.6 million Ghana cedis. And at Daddy Lumba fire just said 1 man ampo 1 cedi crowd. You know say. Oh, yeah, Sika for free 2015. 3.6 million Ghana cedis. Yeah, man pomba kokra.
yeah no so no say anka album no ampon ebefa 40% sika bi ebefim beba no na Daddy Lumba fa 60%. Ti e call lunch yi nanka 3.6 million year by ye na osanka ampon nya ne 40%. Meti e krasa enwom no ko sanse sakogu ne yi. Hey, yes, you will be where you can chase him. As a man, will be where you can chase him. It's Daddy Lumba, baby, I will be a child. Hey, the apple, young child, great ample. On the moment, never. On the moment, never. But said Daddy Lumba, so I wish you are funny to Untimi na yo. Na usane maami yebeki kankai. Oso na wiase. It still I tia no beti. Radio so dey mframa. Na ya mefa ne kransie yi. Nipa ni so nwi o so ye fa. No nwu yo wa hin. Yes one na why samantwe. Twen nti ene ya mefa ne kransie. Twen na ya no fa ne kransie. Na mi ndi kaman baby pandansa. Okay. Why? Onya baby pada. Na fe de ne krasie abrabo ye dio eden ewie na sem no e wa na nya hyase no asase ni de nya problem o ewie ye gbe somewhere ye no ewie ye no ni na ye oh ye de besi bia ye ni na ka ho na ya abrabo obi a won na nso sa pepepe sa pepepe me ya semu obi a won na nso eni o ye kura aposo da ko beje mi una afu ye tintin sese ya hey nature ebe mu waje da kuro pe aposo da kuro yo yanko ani me Max FM 89.7. na edafia da the empire ejwa Max Freedom Jams ba so edafia da e wo da kuma janche Bruno expectation it is edafia e wa matim edafia da what share last year videos ma he yazebe ngege ne nwa wanwa enra meto na ye course omo modi nduane ne beba no na am say ampa we die manima na ye course yesi nduane e ba no nyasem ketua obi oba bia nya bi medidi ahye mafu ene obedidi ahye mafu fiada obedidi pa Friday asanso akosi Friday ade achi a eye Saturday eni obeyo hu bia Saturday chi ababa juweti se manya ne ntesa wo man ntemsa ana se de me man ntemsa se de ye nti hangover bia anim me kwa me nheda nya hangover da sa da bia me nheda nya eni omodin me nkwa anim se unimo limit unimo limit me ye mfefe da ana so bo se ma ye me ko bankum ni fa bankum o de ne de usa papa bi we kurom wo your friend animu atene animu atene like the line is straight na onya ko bobi na se onya atena ne bicycle so friend no kra won twede ni onya friend o se animu atene o twede ni kra na chese odi ni mu so abia besa no na onim se omo ye yi no oboda utwika ana utwi moto ana ye yi yes utimi twika bedu Madam Bila na lazi bi o se kwan krofa so du so kwa woni bedu se wote so nyina no wadi mu se careful good very cautious wadi nyina kire se ono shada nya fine ntinu o be distraction bia o ti nyina no why you still ane pampe na se me we yi o na me moto amede around me o koso ba fa medu fie medu na tie bia medu because it's hardly say matter say yes mako you so be a do long journey ebedu ya me boni pa ho ban yo
na me na de mo na mo yeah is na me friend double call o call ya na o koda who say me call left me call right who say me yeah double call si de yonkun se powder so double call yeah oh ti edafia da de ye gina mu dendende from anopa no nsia to adwumre no nsia ne nyina eye mass freedom jam ba bi obi bia no se o de bra bedidi bedidi ye ne last year free bra and nso so kra ye de foforo aka ho come and chop come and chop ye ya shemu kina eni ti obi emra na ye mfa wodo emodum we ye ni so aya na ye de kire ye tiefoɔ ebre wo se ne omotena se ye ne omoton se didi obi wo ha wa tie presenter bia onya ho kwan hu ne da obi wo ho so a wa hwɛ obi wo TV so saa onya ho kwan ye dan ehu ne da nti ho behia se eba de se ya na ye ne omo behia ne ya ka bom ne ya ton se didi apa eya na de ba kwa ya na ha dwene se omo te obi nkan radio so a na ya omo se bia nipa no so special na so masa Brian to said didi ye nyina ye nipa ba kon Brian to said didi no kro we ma me fa kwanya we zukra nchia Ferguson oso beba oh okay Ferguson so yeah Ferguson yeah Ferguson yeah oso me ye sure say amanfo beba oh beba enti echina wa hu echina Thursday ye be be phone lines na bisa ya frɛ hwan na eba ugina mu ana say we in and out ye sie wa chi na oba no a kyerɛ ne opɛ na ye mfa bibia ngu akwa mu oba na why say mu enu ano no nti ye be hwɛ manim da fiada sa enti anopa no nsia no na ye preparation no beba na anwom bɔ o de bra aduane a obedi enye o ha ba bia obegya wa nan so oh ada ni nyina bi wa ha ya sada na yesiesi ubenya bi wa ha o sa fam ha yi wa ha wo hwu a mema no begware wa ma ne de me de o mekɔ me ho na me de o ma akodware ofie abasa wo kwa kodware ma no ofie me de car besu ho tata bus loading boys na wa loading boy girls no waka se mo tata bus mi TV chache tata bus ka se mre bi minim se o ka be ne fen osa no so wo ho ana arrow grass no so boy yeah what on chine se ni use no school se enya no ana na ye arrow no na na arrow grass difference but difference kakra wo but na oh really oh okay bon shika bon shika ampa okay but ni nyina so ye isu no school mu bus oh tete bus te say awoyo money bi no ho grino wakwa num kakra Ogino akwa nim kakra obi abere wa na eto so obi abusua bi bosumo oh dabi de tie ne say oh na wo ka se me de tie ne say un kumi no sama ka se me ne panyini ne tenaye enti niyama ni bi ho no mo a menim but me hu pictures what you say aha ana mpanimfo so de ono omotena ya ne yi tetetete ne ma yi ya no bedi ho nkomo saa grino se wate ntwom ya untwom se wate da enra tina wa hana meka untwom os ontida ade na kumi kan ontida am so twikasa na untwom ye dan oh me metimi aka say ebia ye wo secret place bi ana say me cheze bia bia wonko ana wonim ana bia kokko mu asem yes kokko mu asem that's it kokko mu asem enti da fiada de ye ao se me ba fia se no mo hye dan di dwumade bia e mama kwa bada nti we ne di kan be kai se o de anya he program bi sa na e course we kire ho masa se ne yese mi MC ma didi am ya koda we yada ma didi am ya koda enti mesre mo
aduane no de ebeba na mommo mode ahwe se men tanko kokoko aduane because masa ekọ ho ye masa medidi abeda sisi ya enti eda fiada de ye ton sa afro bibia mo presenters ahodo ma mo hwe novella watch and win the beautiful green around the cow Petra Akofa Frankie 5 Nana Kwabeno wusu odi kan gwanto ahene akuapem abriu Nana ofi ha akosu atachiwa ene ene Mozino Mozino abetwe ni TD na chese o kai me say list no onidi ka ho fa nen ka nti ene Mozino nti Mozino so wa hu ne da no ene ya DJ Holy so eya no gbo nwum ni say ya kasa gu mframa mu say ya ene de so be kasa gu microphone bo mode abra DJ stands Mr. Koda MC esu gina mu Mr. Koda na say mabisa na ase ache eda fiada bo mode abra Mr. Koda gina mu na enkomo bi e wo ho o person no president bi endi nkomo na Friday Max Freedom Jams ba unya otete atade bi na wa hye bi na chese odi ese nia ubedi nia ubenom nia ubedi ada nia ubedi adi 89.7 nia dio no bibedi ada no nia ubedi adi asore nia ubedi adi asore adi ada oho kumi bia oho dia bedi adi ada o sa ena nia ubedi na afebo eno so ye de he no enso oho eno ye de he a awba na obaji oba bi number odi na afebo uni na afebo adio yo dia na yenkodwa so yenkota de na yenfa sikangu abusuafo botom na yemre emfa mo ntie de di kana mindi wachi gino yanko ene na ye shase dia ye shase ewo eye masbai wonom egusu a wo kire se ya tere wonom ahye mu pa sisi ano promo no ekoso a yes bejo itel eye TV a free 32 inches eko na ye ma free am phone sa enso na Techno Camon 40 na ye no nso so yemfa 40 na fa 40 na Ghana cedis eka ho na yemfa eye ne smartwatch no enka ho Infinite Watch 50 eno nso ya teso a oba ye be ma eyi massive 50 Ghana cedis yeah, obe enjoy ye papa. Better refrigerator na for 400 Ghana cedis. Eka home na afe nso no ye maun eye Binaton stabilizer na fa kofie. Nsemi nyina echi no wonum echere se frɛ wonum e wo 0544 019552 ana services website no e wo massbuy.com.gh enkran ha de ye to ya de ya tre ya hyemu pa eni Madina Zongo Junction ye wo ho Tema Community 1 ye wo ho Junction Mall West Small Circle ye ne Odo Rice na eye opposite ye nkwa ye wo sip shops e wo ho no sa enso na start time eye building ni mu e wo La Paz eno nso ye wo ho no Kaswa ye wo Takrady station da Kuma Junction Odo Common traffic light eno nso so ye wo ho no mu Kumi bomodia na fa next one na memra me fa we enka yemfa sidama Kivo hot pepper Kivo yese makona hyehye nanso yeda ne yakafo de amo bibia se wo nu aduane de ama school fo nu aduane de ama mansan wo ye aduane otwoba restaurant ahodo nyina ye kanfo Kivo kadi machie makona hyehye nanso yeda ne yawo ne nketwa yawo na kase tie kanfo de amo bibia yemfa sidama Royal Organic Clinic yedom ase ose yenka ncho se yade bi a wo so ache bomode afabra be piem ya so ye se ye o kidney o liver ene ho aba se mo de na stroke awo ho na yede na yede ama wo de na ye asthma yade bi atira wo busu ani bi a so ache bomode ye se o de beba be piem ya so ye o dan so ma na exhibition runabout ho na ye butuo Bomadi aso be fe 0246590978 0246590978 no ena eye ye number no edi no eye Royal Organic Clinic yade bi atena so ache bomadi afabra be piem ya so ye gise duabɔ nko a ena forget say dro so ye ni bi
say wapo baby ano ba ne si ompa na si o me pacha me ba na my forget am dabi forget said ruta mato ebochifo no ma to papa na no me krom krade ya say ku hu ketre na ukuna na de ketre ni ti atu ewia so a no ewia bona na wo ewo a no abobọ so na wayam oba ni nya adwunso wia na o de akogudu nso nim ge bi e friend dibo ni na metete dibo odwunso anam de agum odwunso anam de agum masa na no dibo tifia na me kwenti me say dibo forget am me yi o mbra ho asema ni nya adwuma wo so se ni adada mawu besi nda mini ma bia dibo kura wo enso e bia minya vem kura so kan ya nke fa ye because enne na say ye na mu ne ye nya vem kan nyina na fa ne ni nya vem kan nyina fa enye sabre ne ene obi kura oti won kasa won fina mam nu kura no kura ti ma ne ye nye sabre ne bra enye ne ni nya vem kan nyina fa Yo hinefa. Satana me popra. Oya de. Popra. And no popularization. Subscribe for we see and can show us and found in network be was star 787 hash now what dial na fe was selected number 2. Number 2 we are na fe was selected number 1 play game. Hey. Why Petra? Okay. Now, last year, you don't know what they took you. Share. No. I go to agree. No, that be that you are. But also, that you are. Star 787 hash now was selected number 2. Max Radio, you are selected number 1. Play game, we are now for what you see, scratch card. 5 Ghana cedis equals 2,000 Ghana cedis. We are not what you see lucky number. And which now I can now Momo pin number no bashim what is car. Scratch for win Momodi and say Odo home Ebajimo. Omo boy no pay the match money in the Juma dear bro. And one no. Irene. The Irene bar and on your fair. Irene and I trade with Anna. Sir, a friend say, any mercy in the papa. Yes, Irene. Irene and I trade was Anna. As a light pool. As a woman. Boy. And a musica some year. Now, can I say on front to talk to? And will be some front to talk. A front to come up. I am oh, Queen Shira, no Shira IMAX. I was on to us what Tenassi. None of our own jam, Papa. Papa P and Papa she. Papa him. Papa go for what you want, Jano. Yes, him when go where Diamond Diagnostic Center. Diamond Eso and a bossa amaniewi. One etrese ayaresaba ayaresako ayaresaba nanso ope baby a wobeje ayaresa ne ayarehwe ya unya ohaw bia ewo akire ya wo mobo nso ewo fomo a eye Diamond Diagnostic Center wonum etrese eban awo ho ensensem wonum ehwe sa enso na wo ye bema prostate enlargement wonum ehwe cancer umrebo wakwa ne baby ekuro abetomu ama chese eduwu ekowu a kopiem ewo honomo uyo obi a wachi kasei ene afenso so wo kon etaye wo ya pa wonom edi enuro ebesa ya de atwetwe yi kama pa sa enso na joint pains ubese me joint to joint ene uyo obi a ene wu tisi wu nompemu kotodwe kyerese wo besi Kumi besi ya wabatwe ni nyina eye wo ya kopiemu ewo Diamond Diagnostic Center sa enso na liver and kidney disease nso so wonu ehwe uyo bi a chese dwonso taido pa ene de oda ubetumi asori adwonso be emperedu ansa na ade ache untumi enko baabi udunso twa no kakame ayese baabi kakra ate wonanti duru aha ne ha na dwonso edu wotena ka mu ene ye bebo wo so twe saa ni nyina ene se kakra bi na dwonso edu Diamond se wonum ehwe ni nyina wo ba
yɛbɛma wo enuro ahwɛ kama yie pa kyerɛ sɛ wontua sika no dodoɔ bia wɔnom kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔnom ɛhwɛ wɔnom customers anaasɛ ayarefoɔ no ɛno ɛna wɔnom ani gye ho pa ɛne nti wɔnom boda wure sɛ bɔmɔde anabɛpie mu ɛwɔ hɔnom wɔnom ɛwɔ Legon Oponglo Junction opposite Legon Sports Stadium hɔnom a ɛna wɔnom ɛwɔ Accra ɛna wɔnom ebutu edi wɔ mu dwuma frɛ number yi ɛwɔ 020558294 0558294 bɔmɔde anakɔpie mu ɛwɔ Diamond Diagnostic Center na wɔn nso so kɔgye ayarehwɛ kumienko Yo. Enti ye kwe anim dia na ye de ye street vibe dwuma de na to aso e de amount. Na mame ko ha na menye ye mame he. Ena ye baba tin komoyi e de afi research bi a school bi aye e de ababa to abonten. Na school ni din University of London UK and then London. London. Na ye London. Oh, Nigeria need the bit maka London. University of London, me can London na there. UK. E de ababa to abonten research bi o maye na e kan say men benefit better from marriage than women. Men benefit better from marriage than women. Na enkomo nyina kire se emema enya emfaso wa awade mu kyen ma. Emema enya awade so mfaso kyen ema. Na a researcher University of London UK aye e de ababeto abonten. Enti ye pese ye ni ho nkomo se eyampa se emema enya awade mu mfaso echen ema ana ene ne nkoma ye di oni omo ye adwene se emema nya awade mu mfaso chen ema na ye koba ye bema ho kwan na waba mu na wa kire wadwene ye ba sese ya Ghana, your beloved country is free forever. Why on the 6th of March, here will forecourt of Max TV. Meritre Techno Building in Mope, what the Command Junction. Aha, ye doubt in hey. Obey then get only your Max Freedom Jam back to 1950. So all school levels, what for share. Maintain the 1 to Nabunade. Na braces now. All school levels, Sangasa. Girls go outside, what D. Obasehola kabana slit na tekum sit matcha etrain a higher dose in hey yabasawa kesikita se omra na yatwali koto yabatu ntena chaskele ayareda abrochi man and the squad super bampe stage na set ebatan yida nyumurusu metre live band papa bi on the 6th of March all road leads to Max TV osha sana panonsia kwose nyumbre nonsia yezritemu of all court of Max TV metre da Command Junction Techno Building enyim hope brother yentu koba we tu mumpo Oya the best the old school Max TV Freedom Jam hey yeah free some baby edia ubi Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Presect to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni.
Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7, and online max.com.gh. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance it's as a duke every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shaseka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. Shot on target! Oh my word! That was a Sputnik! Through the middle, opportunity for the Fabians! They are back in it! Asante, Mr. Asante, watch your man. Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. The Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready, the teams are ready, the fans are roaring. This season we rise together. This season we play for glory. This season the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League. Before the fame, money, and the fan base, there was Box. Box on beats. You the rap. Hold up, since we talking rap, you make a pull up. Disconnect and connect, don't forget an intellect. You the sing. Representing them way I go on from the motherland. Oh, you the rock. And the one just completed me style. And me tell them, say me have enough of pie. Versatile. Boss on beats. Then this is your time. Calling on everybody we have them. You call them underground artists, but I call them the up and coming art. Boss on beats. My name is Nanakusi Bediakum, but you can call me Viper Lino. Join me this and every Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 7 to 10 p.m. on Max 89.7 FM. Let's run the city with no pity as I give you the beats and you deliver the bars. Bars on beats. Bars on beats with Viper Lino. 89.7 will rock. Max FM, what do you do, Kita say? Kumi Kasa, Eba Coupe, Edino, Eba Coupe, Menkes, no Quasiada, Untimi fa Dwadan, Untimi fa Bladan, Kumi, Ututuka, Ututudam, Utututam, Wajibam, what to fear, what to boom, what to Todan, Obajibam, to Bamu to come, Kumi Kasa, that the TM state governor, a bear show. Majiwedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be dia ka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se 89.7 Max FM.
89.7 Max FM. Welcome to Wednesday morning. Max FM. 89.7. Welcome to Wednesday morning. All right, I'm saying more about Max FM 89.7. Yamu akwaba. I feel now do every day na to yamu akwaba. Max morning di when I was sugusu a uchi na bawa kwa madadu ada kosi ni fiada no pano si akosi no pano kron. Ya frame Kumi Kasa mene the beautiful green DJ Holy arenda kwao. Mr. Kofi Obobi producer. Yeah, kwa kosi no pano kron. Adia bakwe na attach my dream pa. And Pepe no otate. Yes, say Omoko convention na Omo de car akonya accident. And Pepe no yes you Omo kwa sode Omo kwa sode aba. No Omo de car akonya accident. And Pepe ubati yes asofo ko baby. Omo de car akonya accident. And Omoko convention. And na sorry for be a committee, a conference, no more the car couldn't accident. I am not tired more parmented that sa conform a baby a comfort the car couldn't accident that. Sa conform quite come a biomo call obiju medie. Yes, you can couldn't accident here conform quantity that be. Menti be that. My name's what to be sad.
but I am peppy near Tati and says your more convention card no at your macro. Eddie and Elcos you gain when I am. I'm one crack. And I'm saying I pay may catch or be announced so I didn't want her. I Christopher in accident. I wanna miss and I pay my minchi, I mean, I bear my Jeff Quadio Abrantier. Jeff Quadio Abrantier, or see a Max morning, do Jumadiana Coforidia. Or see a catcher Busia for say Abrantier Pap, 1 year anniversary, no air basso, 6 much. Tia Tunsa Frado Funa, said Bobody Abrabedi, Fufu party, free, and a pan or tray, Naya Shasia. Ewo Abrantier Pap, Elko Foridia. Oh, Yami Krum Kwan so Abrantier shed me eba, Abrantier Pap, 1 year anniversary eba, Fufu need a free quadia eba, shed him 6 much. 6 much the Yafubesha Bruta. All right, I'm saying, Credimina, Yan Fire Street Vibe, you made it and Twasso, and Fa and Mao. Na enkomoni dia to ani ase dada always say ya 89.7 odo ye woman be well anapa ma minchie ma sala na enkoma oso anapa ye gia. All right, I'm saying yan kwa nim na yan fa yan komo no entudwa na we yan hwehwemu a University of London, UK. Aye, they are better bonting. No much them say men benefit better from marriage than women. In and say, our dear, a memma enya wadie mu emfaso, a memma enya wadie sum faso, a chain, a ma. And then and she mo maya, or more they are better bonting, and a pay din come or ye bisa say, and koboy yampada, and koboy. And Koboy Pada say, and Mamma Wadia soon fast watch a man. Hey, only on my yard, Jenny. Say, Mamma Wadia soon fast so, our dear moon fast so, a man. Nay, job money, Mamma Nay. She can't call my ho. At to pain, ye na feeling bum. Mukramudi and none of them cratch a mamma. Ediana. Ebia ye kwada ne fi man and ya na be ma so awade agua ne meje memma won be ma me ene ma rent dan ena me yire dem me nya ga kra me ntimi fa ne nkofie me a ma timi sika rent dan no ma sanya girl o si ofili me opese bia kumi fa fuamu ba koma me a me dan me ntimi fo ba ne nko enti enfaso bempa enfaso Bruno Kumi one way the other or more research no pese mo mo ye no wiase afa na nyina na say UK na omo ye no bonsam jam ne asamando nyina ayo de emfa ne say e wiase afa na nyina savi na wonom aye fa baby me ne omo ye adwene about be 80% de me ne omo ye adwene 20% no na etwetwe maso ekakra enti me ne omo ye adwene wo 80% ne de na me base on 80% no na de aka se be ka awade ankasa won say mpempi no aya na oba ye bibre mu ha no mu a obema ye oba ho ade ye se wa hye oba no animonyam wo bema no nso nkasa no so wa hye ho animonyam wa hye ho animonyam in a sense say wa kire say ampa wonye nipa ginjan na wo ye nipa emfaso ewo wo so enti animonyam hye no eye both oba no eni bema ni nyina aya na enye oba no nko a ena awade no eba so anase ye de kawa ehye ne nsa ye hye ne animonyam wo so bema no nso no wa hye ho animonyam pa ye free aware no enkose ya ware awie
worry Asia. Uwo ban o responsibilities no ebeye quadruple. Chese ebeye 4 times than o bema na say ukunu no. Ni nyina ene say o responsibilities no the first no na eye say wudi dwa enko a na wote na wudi dwa ene yi no wudi dwa esan ehwefie menchese ukọ adwuma esan ebehwefie na o time no so who the way a wobesi aye den amanage no ni nyina aka responsibilities no nso so ehun na wo san manage wo kunu no ankasa wone no etie no ebiemu nso so enkwala abam a wo manage enkwala no ya wone ne so ino no wo kwakoye home manager ya wo manage efie asan manage wo nso wadwuma ya bema no ne de no in a way akwakoye ebs kasam ene adwuma enempo de said de wiase akono sometimes if you boy 40 60 and I say a 30 70 and I say 50 50 and then put the bema enyi sika bibia emfa emma no and I say onye bibia by his own entino eye ade a eba ne saa niema we nu mu nyina na in a way a favor a mema ne papa because eba na Africa hana say sika fam ho a ono ne dia ne say ebia wo yi sika atoho ene ade enti wonum esave no niam kizinkiti bi ka ho a metimi akasa meni onum eya adwen papa esan say when it comes to awade pempi no ya na a favor emema papa esene emma no nti kakra metimi akeka bomu a megina so akasa wonum esave no meni wonum eya adwene eno no nti ubie phone lines na de tie phone so be ka enti de oni omo ya adwene yeah iyo 0551598321 0551598321 0551598321 hello at you say ayo why another yo why eja nkuma oh eja nkuma eja machi ya now you adum ye ho ya no pay ayo UK for now so almost say they are part of what their world now and our dear every member and I say part of what they will meet amodi gina ho ma wiase nyina ne awade nyina amobua amaye amusankoye is never true our dear it doesn't favor men than women and see omunko back namunkoye province because my area our favor in 75% than in member so omunko back namunkoye province no fear amaye but you almost can't do it. Aja koma yeda se ene wadwen kire honorable Kumi emo achi ekia na ede eno no so ma chena so ekia na ede you yasamu honorable baba yes Mache mejo so minua etizeng eja na dum na so busia bi bosom ono hwan mesel enye Kumi na kai wura fi mpacha ono oto na adwene nye papa okay ene waka mi ase de enye e fana so mi ase ai na ra ma sponsor na mo jeno yenko yanim eni wudu ha no bebusa panyine oje no Friday oba no wa bisa panyine oje no ayo na Friday mo se ayi wo atekum na ku wudu atekum da bio aki ka se mo ka se obi ayi atekum ni e taun asembe nkreni honorable monina
Okay, you because mo as you know mo no as in your campus no say just do the year to come now. Ma clarify aha ma ho. Ohun say ye wotire bi a ye bo. What ya say bo fruit no. Saa na ebi mu nso eka no nti a wo kan ne saa no. Why? To come okay. Okay, be serious. Debi. Eni nti a wo kan ne saa na enye mfra me. Me so think guys me be year to come just wo better that. Because ora we ngo ye. Yo Kumi. E ko answer so dia say amuka de no mo nyaade even 0.01% kwa no mo nyaade. Kwa. I didn't tell you that. A man say the Obapa did no kind say but if you remember those are out in the canal. First and that is how first night Papa and an woman and it is we obey man now or bar now need to face or mamma somewhere. I say obey man was no when you boap on us when you meet at least some boamu. Then also see I will move in and Colania. What a benefit more. Oba bohunu asori oko na ase oko enim na akotra akọ enjoy emema no one pe no msoro mku nti no ani bi ni benefit ni de ma no me hu se ma na enjoy more you ana bu yada say any wadwenkyira wo de aboa yenjuma de 0551 598321 0551 598321 and bremana any komo research abeto dwa trese Kumi na won say emema efre nyina no so for mo so mo na mo nya adwen awade de no kwasem ne efeva mema papa se oba ene be mate awade se wo de ye mfa ne mprempren kura aba be 50 years na wo mu mienu etiase a wo de ya ahwe wo hwe be ma no be ma ne yira hwe ne yi no be mu se oba no kura ba aberwa eja be ma no na be ma onu nso oni yire hwe ne 50 years hwe ne nkokora bom aware de efeva mema wo va mema papa iyo machie ya ni dio mbachao Kumi Kasa ye we dia me sepa ni we listening for pa no sa woni papa na ife bi ba ko sa abese mo program na mo ya na mpese ni problem kakla ya da se na udi ni baby afrefi mewo odoko buzia iyo me de safua iyo me ba safua yentie we yo papa sa ya kase ana so mo kase se be ma o benefit ewo awale mu kese se ma me so for baby no me so me hu se eye no kre ebi se ti ye sha wo mu pa oba wo be yin se ya bewo then to se be din a ebe din to na be ma no se oni ne wo tan kra na wan sre na ba ko kra won fe ma obetu le fie nkuwa to ato ona na bi kra woni mu na wawu de da no obetu no enti ansa na wo be nya ba ko no e di se wa pa ne chew ansa na wo de ba ko e de be ma wo so enti e ho no ne kra no mema na nya enfaso e wo sa e fa na din to no mema ne go enfaso wo ana tete so ablabo no yemi na de ya ko benkum ni dwale nifa na so dwale benkum obama ne ko oba ne ko bema no ebi o awale bo ko ampana be oba ne ji ekura sene bema no fite enkwala ne ho sikasemu ye ko school no madam tise tikati ya fa 1 cd ade ka ya fa 2 cd uko buta bapana na ayada pecha ayata yete na ewo se wo maame no upo ho edigu itini na ya kekani na bomwa na uba so a efi ade ye ne ade ni na ekani na bomwa fa to de no ebisu e fa ne hon mo sa de ne de e koma emema no zebe na bo ko fejima ba
say oh yeah den say oh yeah den bi ane say wakodwale na wakope empasu biada aduane ne ye ready a asa ka kofre no na wasevu no ni wadidi owie ya wachia no ho ada ebi a Sunday ba ko na motifi no kra o senke bi akoso mu kakra no wakota dame ase wakota na ai bia baby eti fra no park of money na de so ebu ni sa kopimo say weekend I mind the better so o bekan aye eti mema no edi baby a munya efaso no ho pa that's it. You Masafua yada se ene wadwenkyira wode aboa yedwumadi yada se pa 0551598321 05 utim se Masafua aware ache experience no wosoro ache oti meside ho nso you keep your secret at saying le ho dia Namoso keep say enyame ya adoma Friday obeba wo ba be fam ba ku bi enu ano no wo ba ye old school dress old school na fabra old school okay so be okom na kom ya sembe ni okom fa no chi boy you keep so mo na mo so wa ye no Ghana ka ho ewiase nyina wa mituse isi ano manje na ya ba no mani bre ye wani omu mani nya wani nti omu ka bi bu efu na be chere nkwa ya kwa kwa wani na zo omu bwa ne o ka de ya te ba ya fa ana mre awani omu ba zo be ma na nya Ghana ha ka omu mu ha na ni tu ni kwa mama ne mba okra na mama muska ni mama de okra mu bi tene oba nti na de mba ni enya ho fa mama de bi ho fa so me kwa nya mama to kuma mama na di so de me to ma baba jo mo ma na di ho fa so o wo se me na nke na ba no yem pa wa le jo mo ka se ne be wa le o mo bo afa e pressa ma mo ta ma e bia you keep your secret here. That's 0551598321 0551598321. Enti obema na wachire wadwene yese emema enya awade so emfaso echemba yese emema enya awade mu emfaso echemba onu omo eye adwene ana green osio no mo ya adwene kamia ise ma ni nyina ni omo ya adwene o sa ne de ye ni enim se de asem ni city se mema no so na enim se na asem ni city oh but mema de no kwasem ni omunya so mfa so papa omunya so mfa so na tie sa secret yi oba madodo sen ena wo mu enya wo mu dro mo middle age na nya memfasa ma oware na ne kun efiri ma opere so obeware biem eye mako ba bema nya memfasa ma na ne ho kani wu a wo pere se wo san ware biem edi entia wontumi nya ne ma by his own ana on his own what yase enti sa awade a ye kan emema de e favor mo papa eni to ba bi kura gya wade a aya na won pese wo besan so kura sade ne ho akohye sa wade ni bi mu biem se de be ya na nuane no ane ade no obetimi afiri ho na chese wa ye free e wo ho but bema wo jai awade ana se ne yiri afiri mu no wo pese wo ne wo ba afoforo e be ye den e bete wo sa ne mene nyina no won pese wo be ye ne nyina ka ho bio ene ye kasa awade efeva mema no enti mema ne de kumi awade no efeva mo papa from ashase to awieye mema awade efeva mo pa 0551598321 0551598321 eya na enkomo ne base na se eye idia
Natia Masia, na green ano de din. And you so dear. And you say, Tiama, when in my tia way, and Tiama, yeah, cat the reality of the grounds. What you say? No kwasem na yete ha ye kan. Ujina mu ma emema mi ujina mu amama enye eyi. Wo hu. Enye se ebi a meye bias anabibisa. Awade ade fitiye nananom abreso. Fitiye nananom ba abreso. Awade favor emema papa ene na agyanema kakra bi asesa ene bema etimi ebu afie kakra no kura mpo no o ye yo beka say ya aboro so. Hello. Good morning. Yena bacho din baby afrefi. Me frefi wetira ya Frank. Eja Frank. Me facho me tia one wabeja phone. Ya jo so eja. The amount can looking at a friendly a no crescent men yam faso. Thinking that you yam faso cry, you may be a man. Lemon set a fat and madam dia. A man named Mr. Abisian Fremon. You do an idea. It's a Kalani Amco Bano. In Manocra, my woman. I want an acraca as a more carbon thing. A man that doesn't almost a man as something, and man is it. A Japadia can see any woman and Manocra, and Mamma Manishi. It's my young you. Aja Frank yada say ene wajenchire nti Aja Frank say ampa ememenya bi na so enkwada nya ba mu pe na che say nyina no ema na nya so mfa so yemfa mienu enka ho frɛ ne mienu nka ho na ye be frɛ pahin bi na ye ne no atwetwe nkomo e de afa ye nkomo ya ye di ho na ode ye awie 0551 598321 0551 598321 enti enene enkoma eho you enti okay what the man ko hana hello 89.7 Max FM. Hello. Oh. You. There be wadaru masambra bium na yentonka. Why? 0551 598321. Obama na why yeah. Yo Grino. Hello. Hello. Udi baby Africa. Yeah, Abija for me kasa free anyinam. Yeah. You. Wadaru ma yentio. Yo, me chia Abija for nyina. Wadaru ma udi. Me dinde ofa buadi. Wafa buadi. Yeah. Yo, yentio. Me so ma dwen kire ne say. Our radio ifiti a day din kan ekopim na wiye. Ema na e benefit. Kesi pa ewo our view. Na minina so ene say yenhwe say maware na modu mu mpanin fie so na emofra bom no monyinyi. Say mama obaba akọ enyi na okọ aware a. Nese sabi onya aware papa. Obalu awo man ti no kotena ni kunu fie e kotena ko enjoy. Enema dodo say ene wo hu say omama aware awo omuti omu amame no puta fie. Anazo makotena omase no so. Enti aware say ma ka say memenya aware mu mfaso kese a enye no correct da bia lada. Ase kan kasa ko ni ko hihya aware no wa hihye ne yi. Wa hihya aware yi. Enti me de ma dwen ne say e ma ni nya mfaso so ne mema. You. Aja patrodi ni biom. Mr. Midindi ofa buadi. You. Wafa buadi yeda se pa nti wafa buadi efrefi anyinam na ode enkomo yi abeka nti yeda na se on say me ode ofa buadi beka na sesi na akai mi asemi aya na emema na ya na modwen say ema no ekọ wonum ense ho no mu ase bia ne ba aware na okọ na enso ho no mu a
aya na mo so kwa enjoy wo ho mo adwene no enya no kora da bibiara da obekọ ho no obesi nkola ne ma sa awo wo obesi nkola ne ma okọ a aya mpempi no ematan ne nya adwuma wo ma mefuo no ne kokoye adwuma wati ase unya asewa wo no ti na wade ase a obekọ na se ho na ne baawo ana so obekọ na bi ode aduane e na ekọ onko enjoy o. It's never true so ko enjoy obi kura na ja ekọ besi okọ akola no ma mi ni timi da akola na na juda so won na befa akola no agege na nsa na ohwe na su no e wo soro wa fra ma mi ni sa akola o mema akola no no fo. It's never true. Omukọ mo nse no ho omukọ kwosoro mo mma no enye no kura bi ada. Just that aya na de ebo na change of environment no. Change of environment no na adwuma a wonum eye wo fie no sa adwuma kora na ekọ the times 2 ewo wonum ma no honom enti nya no kora da so obi a ware no okọ na ase honom akọ enjoy. It's never true. Grino yate yankwa hamane so na yente enkomo yi enfi ho ye nipa hi e ba betwetwe enkomo ye frɛ no eda John Tete odini dwumadi e wo Pentecost asafo e wo teacher mante eda no peye mo achi o me ni akome mo apom ti sai yehu adom ye ho ye pa ye de radiasi anopai nyame adom so ne ho ye pa eda no peye da se ye frɛ na wade so me nchia oba pa grindo eda se pa mejoso na chia DJ mami DJ Holy ojo so aya gome na mo si se anopai hwehwemu abetodwa kire se omo kirim se mema nya awade so mfaso echen ma okay eno ho ko na yidi meda wase na machia masetifo nyina de tie ne se me nso me hwehwemu amaye wo sa asan wo hu kire se eye 3-1 na 3-1 no emma no fa wa emma no fa 1 na emma na fa 2 enti mfaso no ye miensa ena emma efa mienu na memma afa baako enti se ye ba no mfaso enya wo aware mu a ti day 1 a we shi oba na wodi wa no aboso se ope no wa sha ase FD no wa sha ase nya ho mfaso ti sa ada no mami credit mami we sa wo mfa ho nkan ne ye aware no kwa mu nya remu ye wa sha ase didi ho sa kodu baabi na kwahia ba ma bi a ne mfaso no a onya wo sa ba man ho ye kase chen wo de ko si na kwadwo kura menya ne ho mfaso bia na waja wato ho na wakofa ono yemfa no ntrinchen ya ba aware no mu awie no ba ma wo mfaso obenya ne se wakoji oba no afi na busu de aba wo fie na onbe serve washa si serve wa kodu bebi a nyame adum sika aba mu nsem a manya sika wie se sa amre no mu no o serve na wonya wo mfaso no na wasan ka kire wo se ohia made ohia osumfo obesum wo no ene wo nyina nti ono ne sum no de a obesum wo wanya mfaso no wasan de ato ho wasan akọfa obi oba betua ne ka abefi ho na ade esese oba ne ye no ofoforo ba beye ma watua ne ka enti made na wa befi ho no obesi wuni ama obetu untare yeso obenua waduane wa serve table wa ye obibia na oyire na nkasa ade mfaso na ese onya wo ne so no abeye 1 se ebia woni no beda ana wotu kwan na okan ho se wo yire ene niama nkitinkitin bia kika ne nyina abomu a be ma ne nya mfaso baako ena ma no enya mbien se dia man baako be kan ye no matra wini bakakra wo ware wo wini bafo wo a emba nkwala ne nyina ye mba dia enti awo na wawo ne nyina ne so wo ye hoho na ko ware ho dia wo ko okuro mu dia nkwa na wo ko kwala ne nyina be ko wo mami side afi mi wie kwa na jakomi mi pese mi bisa se ye Mother's Day a any Father's Day a when na nya mfaso wo ho enti saa de mienu ikura kire se no matter how said ya ware no city no emma no di mfaso akozi se mo de bo abrewa ye mfaso no ye baako pe ye chemiensa ye fa baako na emma na fa mienu
And to person we catch a green say, "Eye no kure." E ma bra ware ase. Won bra ni nti, won mfa so eye mienu. Ye mema no so esan say e ma no say won bra chen ye nti, mfa so ba ko pe no ma yen. E person won ti ase sa. Nti hwe mo na won ye ye no. Enye no kure. Ew. Eda John Tete ewo teacher mante eda no pay yeda se ene kakra ya de awie yen komo yeda se pa. Me da se. Ew. Enti yene eda John Tete ena atwetwe enkomo no yeda eda se meba. Kwa me de na kam. Oh, Kumi. Something my. Ya monitor wadaruma. O de ma mencha mfini for na mencha eda John Tete. Nani mencha ejimera ene Kumi Kasa. Akwesi agreno any man na any my phone na any exchange for me teacher will be here. Bye bye. Grino. Yeah. Yeah, the uncommonessy. Yeah, the uncommonessy. Enti yedo bibia se wa oba mu wadwenchiru nimdi a waboama yenkomo ya bedun pepe so yeda se yemfe ho asedama Diamond Diagnostic Center yedoma se omoboa sika fam o se yenka ncho se awo ho na yede ne dia ma o de na prostate yeah ana se cancer ahodo ni nyina bi eya na utada ukonso se na ya na yeta aka no wachi dompe waposo o joint ni na na ya o kidney o liver na ho abasem o yo bi utadwonso tempa abomode afabra be piem ya so ye Diamond Diagnostic Center ye wo Legon Okpengro Junction ye number ni 0558294804 0558294804 no pe mo boy ye de ye street vibe jumade no ebro ye do ma se Yo laddie daddy yeah we likes to party laddie daddy yeah Kofi Mante on another one yeah here we go 1 for the money 2 for the honey 3 let's rock and roll 4 for the Henny and 5 for the homies 6 for who's down for sure glasses in there close to a good yeah bottles in there your friend Kofi Mante offer enyum a good year o si afuwe ya fepa yeah afuwe yasimi eyenkunimde entiane yenunum bi jiwani nya honti ahyese afuwe weni ama bekoye di ama pa ene nkoma Kofi Mante edi ewo ne ndwum ni mo offer enyum a good year stood by oath and thrive heavy lies my head on sky beat and edi sadwumadi ewo nwum we so yeah blame the come up a blessing in disguise was a window shop I couldn't afford the price yeah the see any I didn't so brush Jamaican is a bomb club they am wasi goody pan so yeah the west yase Utu ya into bread sako pimante now I reminisce gazing the clouds count my blessings remember how mama was proud before her passing yes stand firm be strong happiness comes after stressing close to a good yeah bottles in there up into a good life glasses in there close to a good yeah bottles in there up into a good life your friend Kofi Mante good year fashion Ghana made swag live on Max FM 89.7 clean yeah we outcasting one look she crashing begging no pardon run with big boys more action less babbling learn life's too short everyday celebration low key persona high life reputation do what we wanna keep full second guess the sound hits like sonar the whole building bouncing party over here chilling like a villain bottles up in the booth level past ceiling it's to the good life worth living come on Charlie my brother menya me Jimmy one jom one bia one sanko esawani any jene jemi na mi jeni bia yiwani ye best sound me akanu ye bedi close to a good yeah bottles in there Max FM 89.7 glasses in there close to a good yeah bottles in there up into a good life Welcome to Wednesday morning.
Awonye nakile bakoni wafie. Bakoni wafie. Awonye kokole moba ni wafie. Bakoni wafie. Mamle amle bakoni wafie. Bakoni wafie. Awonye makule moba ni wafie ko. Bakoni wafie. Welcome to Wednesday morning. Awo chetetele bako ni wafie. Bako ni wafie. Awo chetetele moba ni wafie. Bako ni wafie. Awo chepaule moba ni wafie ko. Bako ni wafie. Awo chetele bako ni wafie. Bako ni wafie. Bako ni wafie. Aje kada sapiro ko. Kejino mi. Mafna amna Max FM 89.7. You promise me you die when I die. When I'm in trouble, you come and set me free. Why, honey? Treat me cruel. Oh. I've given you my heart because of this promise. My shining star, when I know me one. Never let me down, never leave me alone. I miss you. Why, darling, you break your promise? Why, darling, you break your promise? Why, my sweet honey, you treat me cruel? Oh. Welcome to Wednesday morning. Max FM 89.7. Yeah, when we say I'm in what can some money to me dream? Mano, yeah, make that dead. Although when we say I'm in the mood, what can some be to me dream? And the dream, yeah, make that dead. Titi, what see me say? Send around the day, best if we are. What do you want me out? I feel so me no be no dano. I find some man a cocker such a day no one. Puroni abado, and I saw some fun in some fucker. Maybe a bit about Kubia, no, no, cameo. You could be a
Yo, Ujamu Hamewu, Majibinti, Ujami Anamisimi, why or Hinbakisiana, and every Amabu. Majami as Ujami Amewu. Acquire no more cano. You know, to a crowd, you cry US no pack. And literally means Ubu. What I say, I drink one cranty, a kunipa. I drink now, and one say, what Jamie and I may be drink. I'm a moo. Then I won't told them. Yes, you are also so dear, who could you want to so when you put one other top. I'm out for broken heart, he based in there. I'm the one told them. I'm out for broken heart, told them. Maybe I'm doing so dear. Or being chiller wardrobe. Or being chiller wardrobe. And now would be touched with soft parts, no Emma wound Tony Panidumuda. It is an abaca. I saw night, and other one said a sunny. And the boss was sat, and I was say, if any say, 9 what I was saying, any vessel. Oh, you know, you know, baby, Jamie and I come over. You know, what you not literally means you know how. They know to a crowd, my friend. Yeah, you. And I make a lady, I saw 9 and I don't say, here I am 3 points. Oh, quite your 3 points. So 3 points, say, Cabo, near Bessie, actually. And then I mentioned I was saying, we can't told them. Oh, Massa. Mom, what they was sissing, I'm no moon told them. Now they are not here, the infant. Oh, 90 years is in the 9. I'm the 90. Now, 9. Now, me what told them, they are the Macomani told them. I know that. And a bit, I'm sure I can say, Nay, Apostle Abraham Poku before better train come on. Your better train come on, I will. Your topic, I a friend, no. This and their lucky colors, and there be any omukala. A yom lucky color. Ubu, why your friend Bernard A. Ubu, a friend of Cabana. I was say on Timmy when the lucky color. A do the crowd there also who at Tadia Cada also said, or quite compared to man so I also who at Tadia Cada. I was say Osheko. Send a bifivano. Aha, I don't know shall like a baby. Etinet Nina near Betty Hong Kong, the one who cried that any favorite color, and I say, O lucky color. Color was say, O cried out, say, any color, O copeduma, O cowade, O cobaby, or so shako. Etinet Quambia so. Yene Apostle Abraham Poku before better train community best say Obaje Breni Adajena waka ye hona wasua emuade na ya na nansa ya manfo ntokwa ya ekoso ewo Iran ne Israel ne America ne ne keka kan ho Middle East hoi ai he me ya na me pese me kasa ade he Encrophone nim no mu ye mistake ba ko to bomb ba ko fa Ghana e be ku omo ene de ya prepe boa Ghana yes ya boa ye ho ya prepe what the anya so mo to afa ha ba o de bi o mo to ba na mistakenly mizu se de ba ko e flash ha boa ye boa ye ho ye no omo bomba ye o tupe. What day? Tupe. And today. Unim tupe. Who continue through? Nanim tupe. Utu apo. Unim tupe. Why, Jeremy Mui. Unim tupe. Baby. Hey. Sir. Hey. Unim tupe. Hey. Ya de be wo mfema. Ono atu missile says one no
Wo de tupe yo se de ade kwa kwa wona mfi. Tupe. Den. Ebekun sese ya. De. Ene na wani tua oto ni eyi dadoa ne hamma ne sofi ne pika se fi wo mfi. We ya se be so ko tu na duro. O to bom no. Ebe tupe sese ya. Eni agwalagba. Ye Antoine so ho. Ye friend agwalagba. Enti ye to de aboa ye ho pa no mu no mo mistake ba ko. O ma pese ka no ko spiritual. Dada be wo. Omu kita asida yes ye wo apia am friend apia se na odi asida egu ye ni ma ye ni be hye ye ni hwe ye de apia gu so a oho keke be keka no yes ye wo apia mo dozen party ato awe de egu ho ene nsanso no so atiase omu otu a ye wo sekan AK47 yes ye wo sekan yes ye wo yibo ha so atiase na on to do to any na no bo ha no wo o de tenase me gigana fodi o do pa ye mye phone line ye bisa gana for say my ready and am ready o bi anya ready o my ready o bi anya ready me fa chawo o de bi otu o bi anya ready o bi anya ready o mo yam from so ba o bi anya ready o bi anya ready ntako abo be kra mo ho no o ngo medwane se na tupe me kuro mu anu ma papa tupe ye be tu se Ropa. Yeah, oh yeah, you man know where you ma koso kwa America for mo be pen to kwa. What do you mean? Nigeria ni be the one in ma wo mo. Omo say mo de amonya madwen se mo ba ha. Na de we be sia nunu ye gata ni mama ntontom awie. Ya lo kwa de ntontom keke. Ntontom keke. Mo ntimi mfiri ha nko bukurom. Masa, ya boa ye hu. Ya boy opportunity no. Mom menye san from so. Oh, but I don't think so. Mo de sa beba ha. Oh, so mo famba, but na ye ka so mo nim no mo ye mistake. Mo koko. Mo bom niema na, mo type ni ye. Na bia wo nim na o type Iran. Na mistakenly. Ko type Ghana. Na bi be fa Ghana. Masa. Asem. Ebe manu mo tukwe pa no mo say yes. Enye. But when him say ye can say yempentokwa aba critical sisi ahwe a e kan kofo be sorry o oh my way mo aba critical masa konje o nkwa masa Ghana ya no keke o masa ya no keke mine sana ya ye to aba hwe Nigeria afi bia ye to aba o Nigeria entokwa police stations ahodo na hwe chese unim se Nigeria entokwa ne de anu de nkra chen ndi na ye Ghana ye last year crowd oh na se Nigeria to aba so bi mpo wi ya Nigeria ya no keke o Nigeria anya se ya no keke oh like obi a minding business obi a dwen ne ho obi a minding business but ukoka beka no nko ade a ho me say masa onu obi be ko ada America the bomb ko ba bi na be fe ye hwan na so re we masa oh na nyanko pon kra se ye to na bi a ehun fra ma be fa na hwe na de na be kan o man bi se wo so re se me ko bombo o man fofo so bi apetumi ade asem kra ni obi apetumi ntia na de yin na kan ho gwino ye wo abebuo bi ye na ye ta kan ye so na ye se one hwan koka se okonfo se ko yeah one hwan koka se okonfo esiko na ya na amanfo won kirikirimu se akonfo no taare bese ntie no na ya na ema omose kokko no nti na ese one hwan koka so okonfo esiko because konfo de o tumi na wahia na ne sian kokko a o sere kire wo na wo konfo si na ye ko se ene ne nkirikirimu amanfo de man but unim nkirikirimu o ho won se enkane no tete no na omu bibia ni ade ano mo gidi omu paaye abosomsem nti e bia oye na bia na amane bi esi okuru bi ma yesi enkofre oma hemra good nti ekofre oma konfo ba na ne de oye ni kinkren na ohwe mu ahu se okay amane ana so ye ne ya abai efi ha
ni akonfo no bɛka no ɛnu ma no bia gidie wɔ enti oba no bɛka wie no ɔkyerɛ amane ne amambrɛ wɔ sɛ ɔman ne nyɛ na ebi a ɛmfa so ndie mbra owi a no kɔ na ɔde waka kyerɛ nananom ne mpɛnfo sɛ ebi ebehia we na ɔkɔ na ɛne na yɛka sɛ so konfo kasa because ɔno na kroni na wodidie onimu good enti oba no bɛse na sɛ ɔkɔ a obiara ni sɛ bia obiara ni obetimi atwe na no afam enti yɛkɔka ne sɛ wo ne hwan kɔka ɛbere a ɔkonfo abɛse kɔ so konfo ba ɔman konfo ba no bɛkasa kɔ a ono hwan kɔka sɛ wunti bi ni akyi dabi because ɔno na wahwɛ eniema mu ahwɛ petita krama hu sɛ sei na ɛkɔ o sunsun wi aso no hu sɛ sei na ɛkɔ enti ɔba no bɛsese okay amane ya abai fa we hu we na de ba ye na we na de ba nti sei ni sei na ɛbɛyɛ na ye de bɛso ano a fine na ɛne mu betimi o mu ntimi o waka wie na kyese ebe na ye bu sɛ wo no ha sɛ konfo ya corrupt no bi anyesa wo no ho ekoka ɛbere a ɔkonfo aseko aba bɛse ɛkɔ ɔkonfo ba no bɛkasa wie no ɔkɔ a obi ani sɛ bia ha ɛna yaya yɛsɛ wo ne hwan kɔka sɛ ɔkonfo eseko obi yɛ hwan kɔka sɛ ɔkonfo aseko wo ne hwan kɔka sɛ ɔkonfo aseko obi ya nhwɛ se ma fe me se me se atubra wo ne hwan kɔka enti ɛyɛ asɛm a ada hɔ akyɛ wɔn sɛ dwuntuni kura mpo no kwada ya na nyesa ɔkɔfo kwada kura nso anya ne yie ɛma on sɛ ye ntwi kasa no ho bebre hɔ a corruptive a corrupt enti no ye ka no sɛ de ye beto no wonim sɛ ma me fa sɛ mo emetware mu documentary bi a me is more like documentary feature story na ye call opani ba ko ho eba no nsɛmtwa adwuma mu a ɔkɔdare mu yie papa amankwa mpofo na ekɔ papa yi ho yekɔgye na adwen kyerɛ ɛfa nsɛm baako mmienu bi ho na ɛhɔ kora na wo bɛkyerɛ sɛ saa ekuro tema ya ɛda hɔ no ma ɛbɛn enkran saa edi no ɛnyɛ tema ɔse ɛyɛ toman enti toman no me kyerɛ wa wo behu ɔn sɛ kora bi na ano fia no wahu aya na mpem kora de ade egu mu so no kyekeke saa na yɛsi yɛfrɛ no na ɛbrɛ na ɔmudua no na saa ɛhɔ no ɛna ɔmudua paa nsa na kwa me nkroma ebebie tema habo no na ɛhɔ nom no yɛ kua ya yɛde dua saa toman no enti no ebi obi kɔ baabi ɔso omi kɔ bia na ɔmudua toman ɛwɔ hɔ nom no enti toman na akorɔpte ɛna aba bɛyɛ ɛnɛ tema enti yɛ kasa ne deɛ akorɔpte paa akorɔpte papa akorɔpte yo enti yɛde nkɔmɔ ebesie ebetwa ho aba ɛkɔba ne ne apostle Abraham opoku atwetwe nkɔmɔ obiya ne krada ene ne lucky color sena odi dwumadi a ode sa color no ebedi tie twa ho aba ɛkɔba na ne apostle atwetwe nkɔmɔ obeba mu ene o color ene odin na Ghana, your beloved country is free forever. Why now on the 6th of March, here on forecourt of Max TV. Meritre Techno Building Enyim Hope, what the Command Junction. Aha, ye doughty hey. Obey den gegen wa. Only your Max Freedom Jam. Back to 1950. So all school levels, what for share. Maintain the best one to na bonade. Na braces now. All school levels, Sangasa. Girls go outside, what di. Obese hola kabana slits na atekum. Sit matcha train a higher dose in the hay. Yabasa work as a kita say. Omra na yatwali koto. Yabatu antena chaskele. Ayareda, Abrochi man and the squad of Super Bampe. Staging assets, a better than Yumurusu, Maitre Life Band Papabi. On the 6th of March, all road leads to Max TV. Osha Sana Panosia, Cosin Brinosia. Yes, return more forecourt of Max TV, Maitre Dakuman Junction, Techno Building Enyim Hope. Breda, Yanju Koba, where to Mumpo. We ain't the best at old school. Max TV Freedom Jump. Hey, yeah, free. Some baby, yeah, ubi.
when I dey home and want something quick to chop. Everything dey inside, groundnut milk and sugar. I only need some water, so this made easy. Oh, Kivo carry me, Kivo carry me for your office. Boarding house, Kivo carry me. Everything dey inside, groundnut milk and sugar. I only Kivo 4-in-1 Gary Mix. Soakings are easy. This advert is FDA approved. Hello, everyone. For your family, Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, about non-crew kosi se dumi enu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system about non-du kosi se dumi enu beboa. Program no SIN live on Max TV. Any Bonran Crofama so Yakofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaum. Afeso so about the kutukubon sem dia, any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. The BIA ho Professional Boxing League. Ya de hun semina ebeba Max Sports Park Jumediano so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Here is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaimu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trivia DB. Sounds so any other big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwem komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwase. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wako school near you, you have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. 89.7 we'll rock. Max FM, what do you do, Kita say? Kumi Kasa, baako pɛ edino, baako pɛ menkɛsene kwasiada, untumi fa duadan so, untumi fa bladan so. Kumi, ututuka, ututudam, utututam, wajibam, watufie, watubum, watutodan, ubajibam, ubetubam, ubetukam. Kumi Kasa, that the TM State Governor, Hello, people. My name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. Welcome to Wednesday morning. All right, Yamu Akwaba, Max FM 89.7, Max Morning, the weather was Sugusu, and a Pamaminchia, Madame Sandra Quesin. Oh, yes, see where the Star Mines Ghana and a Payachia or Patriotison. Yamu Akwaba, yeah, the People's Parliament, you made it to us so at the amount. And I pay
Yene yem papa Apostle Abraham Opoku Dufo eba betwetwe nkomo ye ba behwe eda ye de wo ye ene ye lucky colors enti ye be sese obeje brani adaje na wabam ye be ma ho kwa obebam obefre na wa kire ye okradi na ya kire wo kala odi edi ujumadi ye beboa pa apostle na pa ye mu achi o meje Kumi achi bibia bokode ye o yehu adum na pa wadidi no pa de be ma didi ntema ya na adwe no fom kakra ajaw se me se be ma didi ntema ya na adwe no fom kakra na e depende adwuma na be ma no nso ekoye no enti adwuma iti se Kumi adwuma yin woni di brebe e boten de kwa o ne Kumi ne wadwene wo fom da bi boten de kwa na esu didi ene na adwene wo fom da se na adwene didi amesa no pa me didi wona pa ye de wadi kokoro ti we na fu oboma nti ene we de indirectly ba no ayeti wadu esu na yi Mami bi freye. Mami freye o kan nsem nyina wiye ya. O di mpacho medumu mic no. You know medumu mic no. Medumu apostle akwaba. Meje Kumi. Medumu gino mic no. Onkomo ne nyame de. Ala na nyode. Eje mami asem na meka. O mate dada. O munte e bia no apostle. O sensi subioma. Apostle so wahu. Wahu. Apostle wahu. Wahu. Okay, ape ma me. Be chire musa na ayo. Na kwana expect nko befre. O na na be expect se nko befre. Obi ahwe ase de wani je ho. This is no befre no na ne nko mo ne ye me de pa. Yeah, awurade. Apostle akwaba. Meje Kumi. Na eda ede wo ye ne ye nkales de fa ho ben. Enu so finfa na bebo mu. Ayo Kumi me chie atifo ne omo hwe nyina. Me chie adwuma mpanimfo na ndiri no atoa na ho ofe so pa. Yes. Na me se bibia da ye die. Ema eboa colors no ya no mta kan brof bi say green o me kan twi no aka no brof ama me. Okay. O say die onyankopon ntimi nye no saa de eni ho. Okay, so what God cannot do does not exist. Iti ade bi adi ye ni hu bia na se ewo ho. Onyankopon na ye. Okay. Green say see o brof no so but ewo rem no microphone de bi e da o ma no da. So what God cannot do does not exist. Di nyamint minye no eni ho. Ti die ye di eni hu bia na nche so onyankopon na ye. Okay. Any apostle we so a different meaning no. Because aya na ye kan ti ase no e wo different direction but as won so dey afa different direction. Say ade anyame ntumi nye no say obi won ma no ne de no beka say e bia situation bia o komu different nyankopon be ye den e be yi na firi mu enti say nyame aye bi dade a na say obetumi aye enti say nyame timi yi ni firi mu de na je say nyame timi ya ade nyina so wo de no so no wa fa different direction ade a me da wase pa me ne aji so awurade timi ni nyina so o say with God. Oh, sense of force. Eti enim bia wodi wani hu bia nyankopɔ de mandi person of amoa no. And okay, Romans chapter 8 verse 28 o say obi de tro no say maadi nyina indi muame ti ade na wagya ade nyina ho ade bi betima boa wo but e ya ade nyina na de amaye na nyankopɔ ka say eye. Yeah. Me ba twa da say Kumi na me ma abakosem a wo abodie mu de bia me so person tache obo ade atache abode se ummu abode a ummu obo ade me sisu bim se ummu abode a ummu obo ade ene se oyankopon e ka se momiemo nipa se yeseso wangese momma mi wo se momma ye nti ho am na boy nyame ba ko 7 obia won colors. Okay. Eti me de ko deep abakose ma se what say nyankronton boni fence griyo era de griyo na aka brofri gina ma mi nyankronton rainbow eye ensu adokra de benti na ye rainbow enyame 7 the ball nipa
Nabio, na me nyabotre. Ye mfare mako. Ti nyame 7 no na nyankopon na ye nim se oye ba ko aye som no nyame ba asa kro no. Oye mako 7 ana. Oka hu bi enti na wo twede ampon kwame. Etese nyankopon ye den. Kwame. Ti nyankopon kra no ye duru abo se dinu ma me fa hwa ase. Nyankopon ahyenso de ye be ka che se de white, enye no kra black. Memenda. Efo ye hwam kwame. Twede ampon de. Eti kwame kala de. Memenda ta de be na ye hye. Black. Esa si nyankopon ye sum nyankopon. Oye huntan no nyame. Eti na ta de a ye de ma nyankopon ye tuntum ti Israel for pese omko nyame no ma omhye brisi. Ti kumi ye ba rainbow na nyame 7 no nipa ntia asase so. Nipa ti asase ani. Yeah. Eti so pese obo brawa asase so ahonhom wa hadada. Ba asase ani no obobo nipa nyina wie no mu decide say ye ma nipa ntra ani no na be ya abofo ni bi ya. Ti so mu decide say be kwakotra wiem ene omo ne from ewiem atumfo. Eti so mu bufu a na nnuane aye no anu vapor na ekosoro ene koye nsuo. To mu bufu on person de yi nipa nyina efra asase ani. Te basa obatan no a wo ya asase ya no. No wama rainbow na to so monka say ye kro say ye nton omo ene from den nyankronton rainbow. Eti rainbow colors ne 7. By days bia wo be 3 4 ena menka omo unlucky color no esa se me pese me onyankopon fum suwe ni bi meka no program bi so se onyankopon ya ka che se onyankopon ni atro na onyankopon nyam fum suwe nye no kore so onyankopon hum tumu na tibi yam fum suwe dia na so onyankopon so tibi yam fum suwe ka kire nipa a wabon se waye den onu no ho se onyankopon na hu ni suban e woni pamu na nye ne fe edi kwe colors no de ema ya say obi be ka cho say oko hospital any school a omusa doctor ne say o ye okota na hekramoni ebe adesuan wa de a ye mfa gidi asem ma ho kubi wunim say colors ya ye ka hu ni ene na ma ebidum ko interview a nyeso on pass o be pass ba color no e ma nim favor no wunim say nnuam ma no disappoint bebre ba ekoso ebi wo ho a omo bra kala no de ko omo mpran ho no emfa lak mra ho manu hwesum ne ya no papa ebi ma hwene ti so hwe kane na ye nanan be bo hwene a omo mpe de colors no kura doso ebi ti bo white ti okurani bia no ye de ahwene kokko na tu ne sisi okunani yes e basa ni kuro ni ntimi mba no ho si sunsu bi no obi beda your color black ahwene a ode tu sisi a sunsu ni ntimi mba your subsebi pant a obehya akọ ma ho no ma otui ka che o panty dey fu otua wo ka ene ode wo ko so beka che obeteme nka okọ a obeteme nka na ahya wo pa jo ati ase edi okọ bible mu so se bible say ebra Joseph so da ewie ne papa pam atade e colors was coat of what many colors adenti okan kente ye bai Joseph time na start you yen colors na the pam share no ene nka yen sasawa eti urim the funny thing colors nti obi ani so adu hunu kubi other na mass for choose blue white and red on mean other Ghana for fire yellow green black and the red it say yen na nanom de omoja ne twa aso ti ani abre 2% so si di o man Ghana iso do omoja twa so yellow ni jira mas campo ano pese oye ya green it say hwe wadidie ye abibifo enso ne Ghana for ya to aduane adi ato agu and how many times na di board am pc nsu nyankopɔ se mefo mu nuane ne mu nsuo so kumi da be na ade ahaban ko se nsuo enum ye ene ya to agu ti ye bre your star bi nsu tuamu die ntira kwa me nkroma efrel black star ensuma bi eno etuntum ba na ye ukwada anwumre anaju anwumre be 6 na kwa me nkroma mu se ensuma pie wo pono so eno declare Ghana freedom et Ghana ye friend ama ode akua Ghana Independence Day oka kritia wo se si Wednesday
eti ukwada ni bi o sha atade tuntum bia ontimi mpagya ukwada fo so ye nsromo na nsukumi opese o ye star unim so boys ye star but u image wenu nye star obi o we adwuma bia voice ye star but ni image ntimi nye star ti say dada kedi ne nyum bi ebeba out bia no yes ye juma lumba anamboa yes tikumi we popra gino voice ye star ba ye hu kala no so ye tuntum so ye de ba kala pen betima ye den a kire eti ye kasa rainbow no e nyame 7 omu bo nipa e ba sa si we so e no omu decide say ye nton ye nti sensu be yiri asase ni a no mato sa rainbow no say ye nya kro ye nton mu na fre nyankro nton ti me ba kales no obi a Sunday bonds we ya metai shira aware so na dubbe bem kwaya chia me ma awarefo o kales ya odi be decorate wa de na se ma me usa aware no kra enjina bo me hwe mumie mudin na hwe ye fa bibi bedi anko sebse medeche oba kura wa hwene nka beto ase kesi hu be ma kales eno kales na o me ye defra ebo akwa aware na transe kumi yenim eye den na asasi we say obi create asasi mu a ni you your friends ni TV station logo a green kubi obi a de hotel WhatsApp ne create asasi mu eti WhatsApp color den green eti so call Play Store na Chrome a your four elemental colors aye de aye che obi atimi use bi eti atade a memenda ode ware krampu ka memenda ye fan ware na so de ba ware a ye okala bi won ma so de bam anya sa ware ni daache edi yenya ese ye ni so adum egu ya ware e bo be ka che se we de hu hia na me ka se o platform mi so am ka che am se na se ring here she we green o se green o ye all court and am se court ro kra men ka ho asem me Wednesday for ye kala ye green minti bi chata degree de bi ntimi mpe ho asomade ana se ka wan vanche okay media ye all court na akọ hospital so nurses so mo shegire bo ombo for sayare ye frere Rafael kumi wati ase ti so bi Sunday bo a omna ya meka se namfo semonye mo mo so na to party man namfo de bi omiye namfo show no yes omom kala orange awia omufri awia nyamimti a Christopher yes sang God until Sunday de ko osom ekosum Christo say sang God it colors it sorry it say orange yellow red colors Sunday bonds for we and a day good luck at the brom the Sunday bonds no color there then orange yellow and a red orange yellow red and a red menka unlucky colors no say be nyankopɔ de papa no boni dua si nipa anim no nipa bia ye kyerɛ papa no boni dua ko bedo baako no ti ye kyerɛ ye taatu ye mafo hweye no ankofa nyinsen ba ye kyerɛ ye sɛ bo ho ban ti edi ye nyapa ye ba Monday bones akoma mu titi best day obi e ko office ye Mondays o shata de fita akoma mu ti mechia baumia no Monday bon yes mechia the late apostle Koyosafo colors here white pink and a purple ti Monday ni bia akoma hana yesi owo abufu nyesa ontimi mfa asem hyen munti asem hana no waka no wa free to colors no ti se wuntimi nsha atade we colors a o yo ba ti bi hye ho asomade o ya be ma ti bi hye ho ring obi kura ko ti bi su handkerchief dey bia ne colors e de like ba me ba Tuesdays e brother ye fa nkopo yes Monday for a moon o me obosome hwe kumi ma mfa we ntwam o konkromofo da makaranta moon si so e na star wom esense bosome ne ensuma na nante adwoada ene de ukuada enti ohwe omo enkramoda na penti ne karabe obehu kubehu efo yenuanum muslim
almost solid that we colors here there. I'm a tell who green and yellow. A green and a white. Oh, okay. Yeah, White in a Monday, moon is so. And a green year in a Wednesday. And into no kaboom to a winima. Tia was so there be on my unya ma colors cry and shed you be now. Yes. Your soft biane de color mpa a yamano. Your was soft when it be what system nima. Your Monday for colors a purple. A different move. Ah, who say ya almost the Tuesday born for the normally red, black, and a purple. Abra, unguni kunema se, uniska kura or the insu besiso. Abra, bibian him, and nipe chum or the insu boom, I did chill, or catani kunum was yes. Quabra, a bet me no be here, are you close or baby, are you close, pa, or became bibi whom say him. Or when you are wanting. It's your brother and couple, as soon as you na ya na tender woman didn't say, or me ye jack. There be moon jack, or me you by only quabran, a brand starting to call moon. Tom colors near the red, black, and a pink. May buy me a meda, and name our that. What what's a banana near red, black, pink? Yes. Mete pep. Move. There and only a Monday for no. Oh, okay. Yeah, but Wednesday. Wednesday, Raphael and Domo buy. Almost or him for. It's you best idea or he be any more the beer trap a camera. Could be no person back asa or the dear national abe. And I what if we do be an the credit we have a channel. Sans yes, so be a or so rude and so. All rose me when the party said ye in we are. To nipa dua wi dua ben na hawa eso kɔ no hɔ bibi tietu eso kɔ no hɔ no dua edin ye bibi ahyem bibi aduam green no mo de eni be hu to me ba Wednesday obi ye Wednesday akua kwaku a colors ye mom green entina ohwɛ me nsa ring a shime green me nkɔje no ba bia eno ya ram toro akra makola ena want to be amre me ebi amedi sika kɔtɔ me de ebia na ugidie ni saa no manuma me oba bi won ma me kɔ a mi bo so obi so a o ma no nkura aduane de na adwumanyini no wa be heavy and a friend heaven but what I say to kwada ni colors green brown and ash sa colors we na de lack at the brown green brown yes and ash oh yeah you guys are saying so yeah but Thursdays yaw omon pension so but dia gura or jado pressure beto so yaw ada for there yellow it is all steady ade na o pedom bebra ye fa color ye akokɔ sra de ye yellow no entina kodwo alankash okofa asa colors no senti omo odom baba bi o meduru bia ye pa o ma senso nkyene asole atia omo colors ye yellow indigo gold Kumi wanya yellow indigo na deep blue yeah ti se mo color yi and a gold okay toss number 5 yeah be fiada for if fiada for a white ti so be steady a if fiada for ya ahoprapra kakra ye so mo ya ahia na aka anu akro be prada mo no be de ho kofi epie eba obero atade na gu won ma afa foforo ahye yes omo mpefiti omo epa atade a colors e white any sea blue na the pink account because ya no mo do na nso mu nhia do efiada for no yes fiada ni nso bufu akwa akiri eso betwa otia ma komado ye ma zan wo nso apra yes kofi for no omo da nya no omo nso na mse omo yie data o e ma akokɔ nsem ti fiada for pe e ma akokɔ a omo to ne no for asemu e no nso so be si na na ado yire kra pe omo for ni pa ya kofi for no eti omo colors no ya pink white and a sea blue ye ba me a me de friend memenda onyankopon na di see ho no colors ni ye purple ti o man be yo pani bi o man mu a ne bank colors ye purple
ye me modin wa ha yeah yes and a black red and a dark blue and a yom colors Saturday born it's cow yes dark blue and a purple okay na red and the funny thing is and could be what Saturday you know so colors we na case the from decorations emu baako anani emu baako okay yes emu baako red yes purple and a blue dark blue yes na black yes and the beboano by nim tukumi the area could say Saturday born for colors near the amano but the funny thing is almost wouldn't be a woman omudi garden exyado a omukra ne mpe no more run sa ti ebrepam ye nipa bia ne na chiwade ebeba eye aduane yesi se awrade edi ne moja abeti bibia ho a da be no achi abebe ede ye nkwan ne bibia de ode ye mawo ti na abofra ye nyemo a o ma me di aduane bia no ofe o kire ne ma am se ba sa so aduane wi enye mame kumi ya aduane bu awudi ate se beans Tuesday for obo be hihye sisi a azu onimo o se Bible say yati bibia ade no nzu ku me na sa beans kra de mani beans ene agushi Tuesday for enye mom ba akokra yes etikumi colors ni nyina enie for 7 days you know etie for no Friday na de be chom yo mokra adua because obi won na nsroma adum ya ka cho bi se fa taame awu ni nyenya fra na efa bo ho ban kumi ahoban bo eyesumu so you know wo ba na person obo no ba ye de wo de ne she darkness anaboa na nso senka ahoban bo e papa ye se ba bi obeduru bi esi nipa ju free ohaw mu tie so nsroma no so na ba bi obeduru nye green oni nipa ni nim kura so onim no asave a chance o do be hye esumasitie ne obi aware ka ne adum ene obi akwanto ka ne adum ene obi adwuma ka ne adum adan a yesifa haban bi fadware do ahaban papa ahaban te se ohaw eban to se bibi ha wakọ ohaw ban which is ahaban yes but the funny thing is wako dware bibi onu bema bi akoda onu oba bi akoda amesum aduro ti gise okwan uko nipa dua eye dua eye okra dua ekokwa bisa yes it any adventure tie for do be free bia no from Monday to Saturday ye do okra dua be che omo ti giro ka asem ha nipa bia eti hwempan focus amikumi se o ya de na se nya mpanimfo ka che nti on na sunye so debe nti ne yeka se on na sunye so sunye ye de onyina asawa no eno ne de gum eye sunye nti okoda ye pedua otu nipa fo ne ahemfo fo a e onyina da ko bi se I'm afraid no dey na fidi na to akwasi ada de na o se wanting in term orange and I say yellow and a red yeah yes into eno da bia yentade mu nyina na yenhye orange yellow ne red sa nko da bia da kumi amafo be ka se yentade no ye da bi ho yankopon chira ya boboso ye fa se Wednesday na make interview a esi mi hye bibia green wom na day ni favor me onde become a chairman ka tama na me ye no mama teams akese mi no e wo Ghana yo day ni bi won ma in favor ni pa na ti ka che fa sa day we kala e fa bo nsa ti no bo footballer bi na kala bi bo nsa sa no ma ye de dane day ni lucky the mom what I say ti e ban say me ukwa dani me oba metima hye na so ma de ye green but day na me ko pa adwuma na de esi me hwe day no na me hu ne kala na day no favor me nye se bia o nko colors na abehye throughout there be eti now see me phone lines na yen den yanko bia ene na kra bia adua no ene yen fan free Sunday na me ba kra dua na den kra dua o se ye se o cry eti oba na yo dua bi su a ekuraw se dua no eno na obe steady ase kane no wafuruma usa wafuruma tia yesi yenko pe dua bi mfa nhye honom eye dua ye ade ye di gira wabrabo
eti nipa bia days ni nyina ya ode edua ejira wa brabo kumi ehu ba nipa yenhwehwe saa no mawe eti Yesu koto ba bia na abrojuma bi anso aba odumi dua no adenti esanse dua ewa adwuma yeso oye anope me ba modan na medua se bi ho se yesi hiani beko heaven meboa neskani akobonsam gem na David nso se menem gem a onyankopon yeren esanse skani onyankopon ba enti saade ne skani beko bonsam gem dia na ese grino nyankopon ka no wo obetuma business because much nso business skani betuma ye no ho dia tosi tu yesi Lazarus story che se oskani ka che Lazarus se fa won sabo nsu fa be kam tache onyankopon ahinim enye hiani ne de na ekọ enye skani ne de na ekọ no kura pa na se otumfo asantofo nyaaye ne nana ne de hye gama nchen krafo nyaaye ne nana ne de hye araboa ba obi antimi so nkwa ahimfio jiso obibiye enti se oni bibia ye wo so ayema mo ntimi nkọ na no mo maka no mo kwen se you know uni bibia o mas ya beren ye abonte na betra bia di bi udi ene na video say no ya ye de ama me eti aja yensia de yehu ye kra dua na ede na dua no be ya mayen very good ena na meka nipa bebre sunsum ekane adum kumi Bible say bre wo Jesus no yehu ne nsoroma na adan na nsoroma duma obu an nsoroma ya akwantu obu an nsoroma ya na ware ti etuka wan ware a onye ono nso na sem memom sanse nsoroma na dum me pe be mo so wa enso bia na nsoroma no ekire se aware nu wo ware sepsebi kapopo ekura be yibo yie wo den aware mu kumi se woni nsoroma ade bia wo ye bia ye hu eti yemfa nsoroma ndi agro to call prophetic church say yakata onsoroma so aden ye tache onsoroma ye den Herod solity ansoroma but onsoroma na ye friend favor ti yesi na Esther obtained favor from what God but nenya God from the king onya ohini nenu madom ene kane na ka na nkofo chawade aden ye nchawade bi ebi kura ne be ma bi akoda akoko obi ho ase wadi aduane ye ndi akosha atade bi ye nhye akotra ba bi ye ntra obi kura tibika che se me ndi oba wanya no mensis aduane so ofro trotro oba wanya no mensis sika na ye de sesama no 05515932 and 05515932 and 05515932 and 05515932 and Obama na babo credit na ekwe ni ma na apostle me enfam frase emfri Sunday ni na ye hwade pate kumi enti mame momo free bi mana o ambe free say as a green person beside the by force be wa onya kan so dia hello good morning yes sir enti obabo na ne credit ne credit da di papa cho credit na enti o ne credit da di ye yawo o se yawo mpacho mra bi o se yawo omukra dua e besen die enti e besen se kadank ye de ye wo asantema mu kura kumi na ka yawada e da edi yaw ti yawada ni timi tra ye mu che sebseb omo akra do mu ho obufu nkenkan se wo ne eye bibi wo mpa so bibi ji krepe no wafiri mu dunim ti Thursday for tra ye mu che to omukra dua e besen ti eye da bia no be study a ye che bese wa ase that time ye we keeping no etom kra dua e besen so ye omumiensa ye de green ye de yellow ene ye de ye white ene na green o de abeka kra ye for e ba ne say abese no munye den ye obese mi se na aka konfo se ko fa bese semo o se ko ye kuro north a ye se ye nua no mo firi he esirem enye esirem esirem bo honom na esre wo ho pa ti omumpanfo taare den bese esan se manu hwesumnam adwuma a omkra aboye abo bi ti se kraman chiwade e den bese eti ubo si omumpanfo taare bese edi gu fon bom pa ya
adbɔne nto ɔmoma tinesi esrimufo ma ɛhoɔden what I say eti wo pese adbɔne free so a ɛbese kɔkɔ obɛwe de egu nsuo ana wo de bɛbɔ mpae sɛ wo pese ohu yiedi a ɛbese na yellow no wo penkunum de ɛbese fufuo ɛna wo pese o sika dɔle ɛbese green ɛne yɛde bɔ mpae nka wo adwuma mu mpo ɛsɛ bi da hɔ nom enti ya wadafo kredua ɛbese hello Monday born. Yo, Coswetty, Monday born, Coswetty. Kumi, Monday born for credit body. Body and Pisiana. Body, say, body, wouldn't be a tear, Robert T.D. boarded Joe. A da, Quesiadan, and Nancosi or Con, Equaning United, to a brea, a Jordan of the Joe Mountain, a friend, a Joda. Na aduane a yedino adwada ye omototo body ntie friend den body do ti dwada for kradua e body ti dwada ni uka ne hekora obepie bi body utwa skro ye den osa fifi eja hye ne kora osurvive enti eno sa no body no mo fanye den kumi nshranka ho unim se ye ta aka asem se abaifo tra body ahaban so ye den editu eno aso na ya tena I love that na ote say ye say mami agidifo ataban na me fan tumfiri mi ha mu opa agidifo ataban ke body haban body na baifo de editu ti so bi e Monday ni a body haban na nke se ogina so e de bompa e ma ne pija firi ni ha mu ntem se body dua nso okọ ne nchen ekoso mu se oba na me a eno man ko ya de amuni bia na e be sore omukra dua no na aduaba nso a ya na omupepa e kwadu enkwa aduro ene frem kwadu yo hello Kumi Kasa ye okradi kwesi yo kwesi Koswetty bra kwesi ya for de atoa say aduaba yellow bi e o season e ba te se nkate form udie de timos yes na mouse was afem yes ye omanpenda da jeje tiase na ota di bi pantu okasa na nkrofo suro kasa no ti ye ya yes hey we the Dr. Boom okasme no ano no eti Sunday for kradua atoa side duaba yellow no utimi de bi gu nsuom ebo mpa adware ana atibi tete na haban ana atibi ko ni dua ase ekotena obo mpa ya ekasa ma pa yes yo yeah say hello me paso me pa ye de me to no ye de ono ne kradi na to o se nipa ye de wo eto no ni din ma me no ye ne kraba din ka ho ma se kwaku na no mo so wan kasa okra din ye da ben ni ne ebnada bia nkwada na me de nam da bia ena me yo Koswetty why kwabra amenta chinde kwabra for de ye abru eno na abru no ye be che no abru ni nkate na yawe enti so be steady a brother for pebanku pa me chia open case kwabra si ama ajangraja movement wo zo ta aka banku pa banku yes choba sofo what I send you na oka no run sunim tikumi Tuesday for the abru ti abru no mo de be den abru pesa o say trimi bi wa akiri chese abru wade bia no utimi e de bompa utimi de bi gu nsuom utimi de abru gu nsuom di dware uwie a wapete amankoko adi eyi ufiri musuo na esem titru enkobesie eha brother for pa te bra ba yesa ankoko odidi no sika bawo nsem de bia brother for omkra dua no ekwanya abru nko a ayuo emo atokwo eyade bia efu bia no yes brother for de no enti eno no moma enkoko aduane na ma ana mbo e won takrambo no ana se od begu nsuom adware ana obakọ abrofuo de abro no begu nsuom no adware uwie a no apete agubos eye okra dua no ba wuni abrofuo bia ukogire mu de akasa ka opa ba bia obehu nyame animu entem a eye abrofuo wo ye brada ni a
wa brodua eti ya mperfo ka asemi say untimi nya brodua wo nwura mu mba de a ene owi abrodua de ehyem no o ma sa to di say abrodua tie twaso de bafi ka eno na su som de bomb payet so sort na be ye adwuma menkase yese me say na no sa meko obi abrodua mu sanka meko bomb pie kakra sani esi pie me kronfo no yese me bebubu abro na akore esan say kwabra for your operators omo ne edin pa to be ma on twi for omo so ena okakwaku mawie kwabra de ma membra kwaku ukwada for de ye abe pam yes abe eti ube study ukwada for tap abenkwan pa enu mutu ukwada for tap abenkwan enu mutu ena ukwada for nso abenne mu nkumi unim se opese enoma mu gumawa anka enwo na eso de fra nku esra engo kokko yes enti na ye nananom se bibi mo odin a momfa engo sra what engo so ebema enoma magoa ma tu kwara for kradua ye abe kumi unim se praye usika yera na se opefie ho nsem information a o de praye enebisa yes se praye ofa praye to no twena nipa bebre on medura na dwom tiatia manye high fever o prawie no wa fa praye na nto fom oto twene o to no twena no so ba be fo ato atwena na dwo ena ukwada fo no ba bi o medubiom ni nua nti ba bi o medubiom make friends yes o mutu fu ba o muntia futu etu kwada ni bia hu enam na no kasenti de ma abahu yehu ne ho nkese ene ma abe ne hu yehu enti abe no mo fa ye den opese eni boni fruit so a abe ye de ye nkwan ya fa bi gu nsuom fa dware anase fa bi tutu fie 7 corners ebe bo ho ban ebe yi ani bia fruit so eno mo mbego ama praye utimi ne praye enso ekasa ejira so di dware a eyi fe awban ba grino eye pan se awade gimi free musuo na se mu chense obedi etu aduru be wudi tu aduru a obi be wo sekan wudi sekan aduru a obi be twa bread wudi bread aduru obi be twa pentoa ena ade bia bedi bia nso etwe ho attack de ba eti yesu kire ade se empire a wo srense gimi free musuo na nsam ti prayer na nkesi ugina so edi dware na you free musuo na nsam enti the prayer no be kwa kwato adware ho yes wonen be kasa na ogina so no adware me say ene ehefo de ukwada for de bo bia nso timi ye bi se na America no kumi we de eye hu kumi me say na price we me bodam ana me bodam kumi na nim sa ba fo bebre tra price so ditu ye yusu bi ye bi yusu price na ye so ye yusu ayi brode dia identity body ahaba no mditu na prayer no mditu esase moon ne star ukwada ne dwada na nantibom tu pempeja wa abrabom a eke esankrofo wi edua ti ensole prekope enkofa haban bi nyare yensole prekope ntai ahaban bi edua bi mfa nyare yo hello aja ukradi ye mi tiamu nyina wo no ya jo so ho okay mi kwabena ye papa ni kan de no kre e pa eduani ho asem no mi de kunu de mi pepa ba mi pese mi ho mi kala ani you demand okay kwabena kala no red black and a pink why okay red black and a pink why okay yeah that's it Kwame so do credit ya Kwame ana I color red dark blue black and a purple you eti Kwame for the answer then omokra dua ye nyamedua ti wati dua na di nyamedua na ene bi anyam efre nyame ehira so ti uko central region prayer camp bi won ma omdi di djuma pa sa nyame ehira so no nyamedua yes nyamedua ti aida so betai ni nsuo
edi adware ana obetete na haba edi adware ebo Kumi the funny thing say ebo ho ban sa ema wani monyam o esan say your kra aduane no so watimi survive anyin nko a wo de kan ho a ebo ho ban epija na wiase so tumi mienu na hia ahobanbo eni mpija se wo ahobanbo no ntimi mpija a wo so nim fa so ena so yesi papa panche ba msini papa che ebro wa ahobanbo se papa bia free se ne papa ebo no ho ban anka Job ko today bia papa ko fido 40 years no ka asem ko say nyankopɔ de ɔbɔ kra ho ban Kumi ba wa bra body uhia ahoban bo na mbisa say ahoban bo de wen na start say o kyerɛ me papa waka baabi asa 40 year Church of Christ me ho na ɛwɔ me toyi what 11 branches but one kyerɛ me hinta same way say nyankopɔ de ɔbɔ kra ho ban say no ma hwɛ Job sanka ɔsɛfo ne baranka Job wo personal protection ko be ya no onya no ti be ma timi nya de say obi ntimi nsɛ de onyame ahira no sebse bi utwa ka akwa ma de jimi say obi fa ka mo wa ti uhia ho bible yo hello yeah Mr. Kumi, good morning. Yeah na Me ba cho me so me ya wada ena me ba be ma so edwadam tin pa cho won se me dia no ene ne colors no for edwadam yo ene ya wada na edwada yo mami yeda se o se yawo ada ena edwada aja yanko Kumi edwada for the body no body yes ena ya wada for the bese omo na so ometimi are bese no ometimi are bese no ejina ade apese ye ma ebi kura nso timi twetwa gu nsuom etai di dware eye adwuma pa me se enkwari ma wo simpro yo na me Monday born mo colors no ye white pink and a purple yo yes that's it my gifty hello what you saying you who adum dinde ukuada era me ba de kwesiada ukuada na oba kwesiada yo ukuada ne kwesiada ukuada for ye abe abe ena kube the funny thing is omo na wo so abe no metimi de bia gugu omo dan corners ne Kumi so bi say ena me de chewatifo so bi say ohu onyankopon tumi da ompe kube ensuo no ntamfa wohro nanim ne nsa sede kube obi nim kwa fa so ensuo ba mu no unhu kwa ba fa so hia aboafo enti ukuada for say omo for so abrabo menta anye yi ba omo je omo ahome a na ekwan na biebie ma omo ti ne ba no edwada ye brada ena ukuada edwada ye bode ena ukuada no ye abe enukube na say kube nsu no mo fan den omo fan horo omanim ena omo nsam tanye saade no sede nyankopo ahira kube na obi nim kwa fa so nsu ba mkumi wonim kwa a eno nso na anam na akotu sika da foma menka sakawa dabi ekwan bitwe bia fa ba bia senye sanso wo ya kyire nyame kwan se fafa madwuma so fafa menua so Kumi nipa bebre gu aso dem bompers erade bie kwa ma me omie mfan tu go bie fo bi kunu so se me fie fo ya bayifo okobie fa form se bi ade be chine green den 1000 Ghana dawa ombekume na wan kyire nyame kwan a wo famfa so mra no o de faba wa sabe hunu se demonic kofifo yenti kofifo nkan ye kofifo de akokomesa nunum eme champon se obi pese se kofifo mframa eti omo ye baabi e from se agigifie mu ti so obi ekofi a o de akokomesa ti omo de efiadafo no maduane ye omo ti se ebradafo fiadafo paduane ye papa ba omo so omo ton atosode nnuane a ye noa ho ade a eboa omo so e ba mu be man so de graphic design ne fashion design de edisiesie ho ti o ze nam san haba na me bo nyina no Kumi e o sent yade a emanipa ho ye hwam ti no oposa edidware a yes oposa edidware a
the favor unim say asofo bebre ni aduntifo bebre a omyom say ye favor oil ama no e sa haban na de ye omo hata na omo chene moto no da fra oil to use a eno na enso common ayi na chesa akoko mesa no ho etikane kra na nanom say ukunu be so nkwa da ye so ye nkwa ya fa akoko mesa tum esa so omo ye fra ba yes ombofo a friend Anel wo your double for etina si ya na say oh ware a anka ware fiada na ye nti esi ifiada ye two boys and girls for da omo do that ododa ifiada nti omo kra dua no awkomesa nunum eme na champon se champon Kumi so obi kra te champon animu ni animu kabom ebom pae kasa obenya favor obi animu ane na de favor yes to be kufia colors in sea blue white ena awkomesa ena yo modia yo aja ye beda asese na eto nsa frɛ wo obaye odo number ne beja na busuafo bia ehia ombo na ye befrɛ wo okay Kumi ye ko se de make an efri enne ekopem enne na otwe de yankopɔ de atoma koma so se sonkrofo kane ma omo sanse ye nso kane fa nhye kodo ase onsoma bia adum bia no ofra mema ma okwan na obo ade anam so ama onsoma na hyeren obu a wantuko onyi obu a wanwade onyi basa nsoma ni nyina adum wadwuma na wo ye nsoma na adum to hwan na ehu dabi etibesiraw so pesa ye so nsoma na mawo ye kyerɛw na wawaye na aboa wa no man is 0552 69 40 14 misisu biem so pesa ye so okania o star wo de ba asase so ebi de 2 ebi de 1 ebi de 5 so pesa ye so mawa frɛ number wi ye so okania no mawo na nimonyam na emra 0552 69 40 14 thank you Kumi number ni biom number is 0552 Mr. Emphrasis here 0552 69 40 14 opese so onsroma mawa na otwi enam de asi wono bino onsroma na ese so se so a obi hu a opo bontimi nka enso na otiti sika mawo favor di etimi ye no bebrenim obu okasa already su kra ye nte ne nsroma adum ene se ne sorry free ha be fa ma me aja injina me kasa ye nti okubi okasa kwa echi emuano wakasa mo bi abayi ya wofo ambo asema ye kanu anod nipa bia ba asase su bia no mfa nsroma ni agro na Yesu ne nsroma nti na Herod eni briyo etufiefo ani mre o se ubeye skani o stand nim ne ehu sika no ti o stand aduma ehede na pija usika sam ensroma adum ehede na onya sika ba se scan so a Kumi mebramo asekasa ya kase sika ne de bia efuro de bia skani ne de bia hu 5 cedis anim enye de o bank se da sika kese da bank yo aja onamba ne biom na ye so de so okay number ne 0552 69 40 14 ti ofra ni enye sa adwuma man Kumi nti ene dino nti na me yesa aja yeda se Mr. Medamas yo yeda se waba na wabeka yensa na we no yese fufu day we day we no 2 cedis nsa no na 7th March eba so ye ton sa frɛ adofo nyina asa mombra yindi fufu enye ye ai na ye kodi fufu ewa woshi onyina se Lincoln wani ya nkwai ai na American is say nanka Saturday ya frame you unim na koja musimachi masa 7th March ye kodi fufu free me kwado am so mo de car na eba be fa me ewa efie kacha mo se meti ha kacha mo se mo ha nti o mo mfa me fie mo mfa awoshi brebe onyina se mamehwe time no am say 2 p.m. ene na makojo onya ba 2 p.m. mama ko wo su bi free internet transfer free bia yebeko Saturday yebeko
Absia extra no pa ya the maximum in the juma de bebro Kumi Kasa ni nuaba Grino ya do bibia se no bre no adaje. Ghana, your beloved country is free forever. Why no? On the 6th of March, here on 4 Court of Max TV. Meritre Techno Building any mope, what the command junction. Aha, ya doubt in hey. Obey the ngege ngena wa. Only your man.